دست هلاتداریya bavîtiyê û fişara malbatî bûnê. Tiştê ku pêdivî ye em behsê bikin di derbarê koçberî, mirin, gendelî, zordarî, dengavî û kolekirinê takekesan da. Ew koletiya a ku mûvikên jiyana civakî dûrpêç kiriye û ew jiyana a ku di geravê çepandinê de heta dema teqînê de maye û hevgariya rastîn bi temamî wateya vê peyvê ve ewa di ser kotkirina berdewam ji rûmet û azadiya mirov re. û dezgehên ewlehî mîna jî dereke celewkirin û bizdanê ye ji mirov re dimînin. Dewsa ku bibine jêdera aramî û rehetiyê û dezgehên çavdêr têne bikaranîn ji bo serkotkirina jiyana azad bi hevdû re. Tiştê hiştin ku hestin reşbînî bêhêvî û tijandina dijwar encam bidin. Beramberî rewşeke naye guhertin. Ev jî narvîna cemawaran e yên ketine bin serweriya tirs, bizdan û derbideriya serkotker. Di dema ku kanîna mirovê zanyar a efrênerî zêdetir e, ji yê li cem siyasetvanê desthilatdar ve. Ew ê ku bi bihaneyan û sozên xwe nêzî xelkê dike, bihaneya xwe bi pêwîstiyên şer di çaxê ku pêdivî bi aştî heye û divê mirov ji bo wê kar bike, bi berzkirina vaca avakirin, lêkirin û rawestandina li ser pêdiviyên mirov ên sereke de. Tevî ku ti sînor ji dayîn û kanîn bûnên mirov re nîne eger kurser bê rawestan û ramandin. Lê narvîna wan civakan e yên hatine dûrpêçkirin bi cêrgehên qayîm ji ramanê olî. Ji alîkî û girêdankirina wê bi rêxistinên çewser a gelemperva ji alîkî din. Mêjiya rojhilatnavînî hîştibûn bê temirandin û hatin hevdin. Ew mêjî hîştibû ku dîlgirtî dema borî bimîne bi şerên cûmî û netewî û ev hîşt ku tijandina desthilatdarî, rastiya girtin heviyê û malgirtina qezencî heta bêdawiyê cîgir bibe. Li kêlek fişara sermedariya malgirtîger û çêkirina wî ji sîstemên zordar re ji alîkî û mehnegirtina bi azadîkirina gelan ji alîkî din ve, ji bo ku armancên xwe yên rastîn yê ku ji bûna wê şer dike veşêre. û ewa hewldana ji hatinên aborî yên yedek li ser hesabê gelan û xwastekên wêna bi rejîmên din yên dikarin rehetî jiyana wek hev û rûmeta wê biparêzin. Di dema ku gendelî beramberî rewşa tijandinê ye û her duyan hevdû di dîmenê cengê de temam dikin û ji encamê
تمام بونا هر دوکان و پارچه بونا جواکه و مترسیا بردوامه یه هیدی رادبه تا ببه نیشانا کردهی جوه ویرانیه را اموان نیشانان میزه دکن دهندرن هناسان و جدابونن وینادا بر پالا بونا لسر توریا نفشان و لور فیلسوف کارل مانهایم نفش دانه سیندکه و گو دبیجه ببینه کو هنکان تیگه کومه پیشنیار کربون کو او بهتر ساغلمتره جبو جدا بان کرنا نفشن جواکی جنفشن مالباتی و مالباتن ین بخوینه و دگه نهفدو وکی کومکی جتا که کسن تمن نیزی هفدو اندامان بویرک دیروکی دیتو بون هیجای بناف کرنه ده چارچوه دمک دیار دا اف جیاوازی دنافبرا دگل و رامانان دا با آوائکی به هف کتی و جبو درست کرنا ریویتی که هورتر و گشتی جناو روکن دیتنان و دنافبرا باف بلاوکن بشیوه که مترسی دار و جمرا نافبر بونا چه بوی دناوا جیهانن ین ناگهن هبدو دیار دکه بخواستنا نفش کو پرده را بکن جسر مترسین فلک خواه تیوی فشارا سروری باوانی و سردبونن وینا جبر کو چه تشتی نو نای پجراندن و به پیوان سنجی و یل سر رابویه دا تف در باست به جمرا زورنگه که هید هشمندیا آکو تشتی نو ناوه برز دکه و دخوازه تمی روشا هیی وکا خواب منه روشا هیزن که ونشوپی ین تکوشینه دکن جبو کورنگ خواب پاریزن ددما هلاتنا هیزن نو ین اوجی به همان وینه تکوشینه دکن جبو خواه ده میدانا سیاسی دا جیگر بکن و لگورمان هایم دبینه کورابونا بیراوریا جیواکی آکو زمینه که جب جارده جوان را یه ببویره و بگیشتی گریدایی چه دکه مینا اره کرنه کی ساز دکه جه گهی بونه که هیرا ددم و جه کی دیار ده ببرزبونا هیزن مورالی و ین راد بن جبو ببنه او بویرا بهتر گربوی و اواد با او ترسا آدکه دل نفشه بریزک آگو هرتنه به همی رنگین خواه ناوه و اینی دمیجی دبنی شانک و شاتی جرجی من روجهلاتا ناوین آباوانی و پتورا ین جگو هرتنو و پیشوه چونه دترسن و به همی هیزن خواه لهم بروی رادوستن اوا راستیا زورنگا به ایشه دناو برا هیزن هیی و رابوی دا و نیشانک لسر گرتنا بوری اندان و ستاندنه دناو هر دو آلیان دا و بداوی وندابون دبه انجامک دیار بوی و کوشبریا تا کسی بنیاد دبه و به باوری بلاو دبه و افتشت باندورا خالسر
pêvajoya guhertin û rabûnê dike ji ber kelem hene li pêş nûjengkirinê û parastina tiştê nemapgirtê û rizî di jiyanê de. Ji ber ku razan di kurkê demborînê de ewa mindeboriyeke heyî ye û bêzarbûneke ji bo şopandina nûbûnê. Ji ber ku hebûna belaweliyê û xaredestbûnê ji vaca çewserî û reqbûnê re hemî wan hinirên yên sûdê ji kevniyê werdigirin têk dibin. û mehne dîtin û berzbûna çareseriyê bi xurtî dibû encamekê ji dûrkirin û reqbûnê û dibe ku ne bersivdayîn hişt ku hengeme û pevçûn di nav xelkê de belav bibe. û guhertina civakî tiştekî misûger e divê pêk were piştî hengeme û hevrikiya hevgariyê berva jî tiştê ku Mannheim bi nav kiribû dema dît ku guhertina civakî dibe pile pile çê bibe. Bê pêdivî bi berzbûnên rodanên dîrokî û desthilatdariyên serkûtger zemînekî ji gelên xwe re peyda kir ji bo wan bi rehetî biçewsînin û çi serê hildayî jê bikin. Bê ku dakevin ji xwestekên gelên xwe ve û ev hîşt rêveberiyên gelemper di rewşeke hingemiyê de bin û wêne li ber ve parçebûneke berdewam de biribû. Wêna li ber ve parçebûneke berdewam de biribû ta bi demê re tune nebibin ji ber ku wêranî û şilîbûna heyî di saziyên wê de bi lez dibin talaniyekê ji hêzin mezin re û cavkariya wêna. û hûrgiliyên zehmetiyê yên ketibûne civakan wan hîştibûn ku mîna geriya tîjandî bin. Yê dibe ku biteqe bi awayeke seyr wê birêva dibe li wêranbûna her tiştî de. Ev celxandina mezin di navbera cemawar û berpirsan de hiştibû ew dîtina ku xelk mîna gerî be tenê li pey fermandaran dikevin. Ava bibe geriyekî bi a serokên xwe dike û pêva bi awayekî kûr têkirêdan. Lê ku carekê serî hildin an rexne bikin ev tişta ticarî fermandaran guman nakin. An bi çêbûna wê naramin ji ber ku çênabe mirov bi geriyekî ajalî re gengeşe bike. Gel tenê li pêş çavên wana ew geriya fermanber e. Lê eger rojekê ji kiryarên wê matmayî bûn têwateyê ku bûyereke herî giran roda wisa biryara a dibe bêstandin ewa qirkirina geriye ji ber ku ji rengê xwe hatiye pênasîn derketibû. Ew xuristiya pêdivî bû wekî xwe heta hetayê bimîne. Ev li gor nerîna desthilatdarên çewser in. Ewan serhildanê wekî dîn bûnekê û derketina ji rêya rast bi nav dikin. Wisa pevçûn gor dibe ta her tiştî belav û derbider bike. Wekî encameke ji encamên serkûtkirina zordar
جبر کوری خستنا ستمکاری و گلمپراتی د پرگال و سازین خدا لسر وی گریدانا دناوبرا تا که کسن ین فیری ترس و ازدان و بیباوری بونه دا نخواز او ستمکاریا آدور پیچگیری به تا که کسن ین دناوان دا پیوندین مالباتی هنه و به هفدورا و دست هلاداریه د پاریزن و آرمان جوانی گشتی پاراستنا دست هلاداریه لهمبر به ویا سرکشیا جواک ای ندور و یه دست هلادار حولا چارسریه جبونا و ناکه دباوریا ویدا که او هولدانا وکی مکور هاتنه که جترسا و جگل را و اگر تشتکی خدینه و تیوی او گلک تشتن لگور بر جواندی و پیدوی انگل و دینه به تایبت توف جوانن روناک بیر و دست هلادداری پالا خواه لسر پیروزباهیا اولی داتینه جبر کتمی لبهانه اولی جدقن پیروز دگره جیرا ری دوز بکه جبو سرکوتکری و چوسریا خبر دوام بکه جبر کوتکلیه که هفجوی هیا دناو برا دست هلادار و میرن اول پیدوین خواه جدقن پیروز دبینن جبو کو کریارن خوین زوردار پیک بینن و افدق دست هلاداریا زوردار قایم تر کر و هشتبو زیده بمینه و وان دقان وی کرنا پاشمایی لسر اول رفتار جیان و جواک همی و بگمان کو زیده بونا کومن مزگین دانه و پربونا ری خستنن اولی نونرتیا پیوستیا بلز دکن جدس هلاداران را جبو خوانو بکن جبر کو اوان دکارن کردین گلان کدی بکن تا دست هلادار غصا بمینن جبر کو کاریبون باورین روانی کار بینن شبو کو ایریشی بکن لسر همی خال و جهن ین دوه بین تنکرن و پارچه کرن میناک جه ترکیا ایران و لنگن خال دورن لدوران دا بجه بکن و جواک بره آراغاندنه کنترول بکن جبو سرکستنا بجارده یا جوان سینوردار بکن و همی آوایان تیکوین دناو به همی آوایان تیکوین دناو خلقی با آوای نرم با آوای به کارآنینا اول میناک هولدانا باندور کرنا اولی یک اوین شوپی لسر جواکا کردی لباشور و باکور کردستانه آرمان جوه که وندابونا جواک اولاواز کرنا هست و بوچونن نتوینه
بانگا جبو جنگê ewa karê desthilatdaran e Rûsya Putin li hember Ukrayna, Tirkiya Erdogan li hember Kurdan li Başûr, Bakur, Rojavayê Kurdistanê. Lê gelo pêdiviya gel bi cengê çi ye? Bihane û armancên wê ji bo gel û berjewendiyên wê çi ne? Tiştê ku zorkarî û gendelî çê dike ewa derbiderî û qerebalixî ye û parçekirina civakan e û rêxistin yek ji alavên wê dûrxistinê di nav takes û civakê de. û feylesûf Thomas Hobbes yekem kes bû yê behsa vê qerebalixiyê kiribû. Lê Aristo got mirov ajalekî siyasî ye, hez dike di nav komeke siyasî rêxistinekirî de bijî û ewa helbet sivîl e. Lê ceng li vir di navbera cemawer û desthilatdarên serkûtker cenga hebûnê ye û bi xwe re encameke nediyar tîne. Naxwe dema serhildana cemawerî bi hêzên din ve tevderbas dibe, bi vê cengê ye di navbera bi vê cengê yê di navbera gel û desthilatê de diqewime û meydana hingemiyê tê veguhestin û berferehtir û giştî dibe. Di xwe de parçebûnên herêmî hildigire. Mîna alûziya Sûrî wekî nimûneyekê, wisa cengê nift û parvekirina hatinan awayekî xwînî distîne. Bi beravêtina dîmena şûreşgerî û tevderbasbûnên berjewendiyên herêmî û guhertina wê bi hewildana cemawerî ber ve rewşeke reş û hevgarî ve. û armanca vê yekê ewa parçekirina civakê ye û wêrankirina kokên wêna ye li gel saziyên wê jî. û Farabî diyar kir ku mirov civak hez e di xuristiya xwe de û ew nêzî temamiyê nabe eger xwe di civakekê de nebîne. û wêrankirina takes û girêdankirina wê bi talanî. Wêranî û bêzarî ve ewa pêraxistineke e ta têkeve di rewşeke ji belaweliya bêdawî de û herwiha hewildana têkbirina hevgirêdana xuristî di nav koman de û bêguman ku pûrekirina cemaweran bi hêza wê nava ewa nîşana talankirina helestin rabûna wêna ye û gefdankirina pîvanên wê ya civakî ye. Dema Hobbes tekez kir ku perwerdekirin stûneke bingehîn e ji avakirina civaka siyasî a saxlem re û ev ceng bin saya hingemiyê de tenê bersiveke ji armancên aliyên yên ketine cengê dijî hevdû ve. û dewletên yên piştgiriyê wana dikin sûdê ji vê parçebûna civakê ve li gel penaberiya takesan werdigirin. Tiştê ku şerê takesan dijî hev gurtir dike. Ji bo berskirina nîşanên şerê hemî li hember hemî. Wisa
ئەوایەن ئەو مرنا تەک جۆر بە جۆر دەبن و ئەڤ jî مەدهێلەک و ئەم گوهê xwe bidin dîrokê û pê bira min ta em wê bibînin ew bosta dagirtî bi şehnaziyên fermandaran û hewildanên wan ji bo her timî serwer li ser xwînên sawêlkeyan bimînin. وەکی ku mirov ti caran huner û avakirin nas nekiribû û negîha be şaristaniyê ta bi nasê ta bi henas ve bala bibe. Nemîna kolan be ji ber ku çand û wêjeya cengê berskirîneke ji wêraniyê re ye bi awayekî rastî û pir bi êşva. û her wiha hewildaneke ji bo livandina rewanê mirov yê metirsiyên girtinhevî û bi serxistinê dibine kelem di pêş wî û mirovahiyê ve. Di dema ku Gulistan dibin rewrewk li pêş gurbûna agirê dadayî de û bibûnbe barankirinê yê ku ji hemî aliyan ve têne bi ser mirovan ve û êş li vir nel rex xweşiyê ye bişopandina bedewbûna cîgehê. Lêbelê banga şaristaniyê û reseniyê bihêztir e ji nihadiyên dirindî ve yê ku desthilatan û dewlemendên cengê û bazirganên çekan ji xwe re wek taybetmendî dîtine. Vegera lireyên zelaliyê û hînbûna çanda jiyanê dewsa fêrbûna mehvbûnê û wêrankirina jîndarên mirovî û xuristî. Tekeskirina li ser gewrebûna jîndar dema xwe bi pîvanên sincîva girê dide û bi erkê xwe radibe û bi vî rengî aştî di navbera jîndaran da li ser bêngeha aştiya mirovî de pêk tê. Standina amadekariyên bi nirx di dema gurbûna girtinheviya nihadî de ji bo parvekirina hatin û desthilatiyê û berzkirina wêjeyekê ji bo aştiyê mîna rastiyekê ji hevjiyana aştîxwaz re serbixîne di nav gelên yên li ser erdnîgariyekê de dijîn bê dûrxistin û sertbûn lê bi girêdaneke cîvakî hemî dîmenên zorkarî û nijadperestiyê di nav xwe de ji holê radikin. Tekeskirina li ser aliyê baş ji mirov ve li pêş biberîkirinên dîmena bizdayî û banga ji bo celewkirina nêrîneka sertiyê û hewildana nêrîka sertiyê û hewildana li jiyaneke din dikeve dewsa wêranî û talaniyê. Ji bo çêkirina serpêhatiya mirovî û belavkirina wê di jiyanê de. Gurbûna van girtinheviyan heta astekê ku naye rawestandin an tûkuzkirin nîşana babidestiya şaristanî ye. Barê wê van aliyên yên pabendî cîgirbûyên mirovî di mafê jiyanê de nabin parve dikin. Lê diçine dûr li cem çavbirçîbûnê û zêdebûna alûziyan û xurtkirina wan li ser hesabê gelên yên derdê vê rewşa xirab dikişînin. Di nav vepêçanên desthilatariya zordar û hingemiya har de û em nevê lêbelê
بانگا شارستانی و رسنی بهتره ج نهادین درندی و یکو دسلاتان و دولمندن جنگه و بازرگان چکان جخارا وقت تایبت مندی دیتنه. وگرا لرین زلالیه و همبونا چاندا جیان دوسا فیربونا محفبونه و ایران کرنا جیندارن مروفی و خورستی. تکس کرنا لسر گوربونا جیندار دما خواب پیوانن سنجی و گرید ده و به ارک خوراد به و به ویرنگی آشتی دنابرا جینداران دا لسر بینگها آشتیا مروفی دا بکده. ستاندنا آمدکارین بنرخ ددما گربونا گرتن هویا نهادی دا جبو پاروکرنا هاتن و دسلاتیه و برد کرنا ویجه که جبو آشتیه مینا راستیه که جه هفجیانا آشتی خواز را سر بخینه دناو گلن ین لسر اردنگاریه که دادجین به درخستن و سرتبون لی بگریدانه که جیواکی همی دیمن زورکاری و نجات پرستیه دناو خدا جهولی راد کن. تکس کرنا لسر آلیه باش جمروفا لپیش ببری کرنن دیمنا بزدایی و بانگا جبو جلو کرنا نرینکا سرتیه و هولدانا نیریکا سرتیه و هولدانا لجیانکا دندکه و دوسا ویرانی و تالانیه. جبو چه کرنا سرپیهاتیا مرووی و بلاف کرنا و تجیانی دا. گربونا وان گرتن هویان حتا آستکه کو نایرا وستاندن آن تکس کرن نشانا باب دستیا شارستانیه باروی وان آلین ین پابندی جیگر بوین مرووی دماف جیان دانابن پرود کن لید چنه دور لجم چاو برچیبونه و زیدبونا آلوزیان و خورد کرنا وان لسر حساب گلن ین درد ویر و شاخراب دکشینن دناو و پیچانن دست هلاتاریا زوردار و هنگمیا هاردا و ام نوی تنکه دبینن جا آلاون سردست بونا آکو بپیروز کرنا پیکرن خداوند و تی برز کرن و دوردا راگها بیزدانید دناوبرا سروک و آلی کرن خدا دیار دبه حتا آستا پشراندنا چه بناف کرنه که کرید جبرکو سقاین رفتاری آتایبت بروشه بچوک کرنه بخوشی پی رادبن دناوبرا کسی پلبلند و ین شیروان لگور روشا بباوری و مترسیا بردوام ده جه فرحیا مالگرتن آن لپلانین نشکاوی و نخواز کوپریا پیروز کرنه یل دور سروک نیشان جه درویا بتوم و ترسا جه دست چونا کار و بشکیویه و کار زانیاری بگیشتی لگور و ربازینه تنه بیر آنینا گوتن و دربرینن ین مینا هفدو لیبله لیکولینا زمین یه کو هست به یکیزی لتر کربو و هشتبو خورخنه دهولبون و نیزکبونن خدا آزاد با و به ویرنگی ربازا روشانی بهتر برز به دما لسر رخنه کرنا جماوران جده سلاداریه را و دیمنن تولیهف تربریندکه و هر وها جبورا کرنا انجام خورستی جته کشینا زانیاران آز احمد دروبروبونا همی تکره چونن ین دمرووان دا بلافت بن و ها آخافتنا لسر کشیا چاند اول و
روشتان دا بخوا هولدانک جبو جدابونا دناوبرا قنج و خراب دا تشت جیان زلال دکه و ای جیان نخوش دکه و هنر جنرخ جیان بدوبون و خیره و ناقته و نیشان کرنا لسر شرمین دست هلاتیا گلم پری و رین خرا کرنا وی جهمی سازین دولته و در باسبونا ویا لهندر جواگه بریا نمونا دولتا نتوی آجومی یه آرمانجن خواجبو هبونا لدست هلاتداریه دا فدشیره بخرا کرنا نرخن وکهویه تناو گلان دا تا ببا کلم لپیش گوهرتنا دموکراتی وسا ام هولدان دبینن لپاش رخنا روشانی آرمان جاوه آمده کرنا گوهرتن مینا رامانکی بریک و پیک نوکی هلچونک درکتی جکریاره کشتنه مینا هوا روشه لگور نرینا وی ده خونه دا لگل روشا آکو مروف تیدا دجی بریا آلاف و تشتان و جدابونن وانایه و اوه روژریه که گرنگه روشن پفچونا مروفی حول ده جه پیک آنینا مراقه و بریا چالاکیه و وشانا تفگر و کار جبو زاینا خونه به تمامیه بروشه را و پیک آنینا چاوانی الهب هاتنه تنابرا جیهان تا کس آخو سری و روشانی بریا یکبونا هناس لگل کومه و دبکو نرخ هری نمونه لجمروف دا اوا کار جبو خونکی خوش و تمام لهب هاتی و بردوام هشیاری وجین دکه جبه کوشیان زورنگه و تتفگر نینا بی برسوکه برکتی جکو من مروفی و جبو به ارکن خوارابن و بداوی بکن و بوی آوایی آرمانجا شیاریه گوهرتنا روشه جبو خون بی پیکانین پشتی کداینه و هولدانه که نه بقطبونا خون جتفگره و مینا کرده که تکسبونه و بجی کرنا مروف جخورا بریا در باسبوناوی لگلک روشن درونی دا کج ایشن سیاسی و آبوری و درتین بگندلیا بریک و پیک و گریداینه و افجی نیشانن گلک لی پرسین ددنه ما ده دربار جواک کتی دا که ماسی جیگر بونه و پشت را فشارا گرست که و هندره وی و ناو لی ده بشورش و سا هنگمه ده بجیرا چارانوس و اف شورش جیرا ده بمینا زاینه که و بگلک براویتن زور و درباست به و بداوی جیانانو انجام دده و بریا وی یاسل سر همیان به آورته بکته اوین و خون هر دو دست بیکن و اوان سر هفسارا زورنگینه لهم برگندلیا پیشداری سنجی و سیاسی و هر وسا و بویرنگی نیشانبونا اوین حتی راده که بدیتنا هیزه واگریداییه و لورجی نیشانک کوگرتن هوی دنابرا خون و سرتیه و جبو جیان لدو هفتین برین جدا و با آزار و جمرا گوتنا نیتشا برزدکه دماغو تناهی تشتکی ناچینه لی تشتان گهیدکه ارتشکرنا کسین ین لگور نیازن خوین ساویل که کار دکن اوا دستکه که جهبونا کسین بزمت کار و فرماندار و ین لنا وندن گرتن هویه دادمینن
و آگردو هلبت او کسن خودی باورینه ین بشان و نترکن بلوغ و خاطبونه خاپاندن و دناو رو بروبونه که دا دجین و لسنگرن به هفکتنه دا خسر باز دکن جبو تشتی کو چه کره گرتن هدیه خست بون پیک بینن با آوائه کی لحب هاتی بدا خوازی نوانا و نرخن خورستی و مینا دستک جبو پیک آنینا گرتن هدیه با آوائه کی بردوام و آخفتن لسرگندلی و برتیله و وان پرسپیکن هر روی لوالاتن کو نزانی وکی کلتور و سرپیهاتیه که دشین و راگرینا سادتیه دکه لسر بنما قنیات دسفینورن ویا نیزک تیرین و هبونا نافکه بناوه گوهرتن چاکسازی و شورشا کوکانی دا آخوه و تکاری جبونا ویل سر اردین ناکه تنیل سر رو پلان و یکی داتینه و تا کسی دردکش تنه بنخوشی انجیوا کیوا گمان دبه وان نخوشی جبو بنکفتی اندسحلاتی سیاسی و درد کبن وان نخوشی جبن کفتی اندسحلاتی سیاسی و درد کبن بکریارن کو دزانه و پیک ورن و ابجی نیشانه که جبلاونا چوتی و بن پیک کرنن ین دگهینن لویرانیا گشتی و افسان نه بیانه جناروینا جواکن پپوک این ببندن اولی واحات بونا دور پیش کرن وان جه رزگاری دور دخینن جه نپنین لپاش سروشته و بزانینا سدمن چیبونن جنگ و کوشبرین ین جهان هشتن کو بنهینین تاریوا فتسیبه و زمان نیشان کری مدهلک و ام راستیان بین و لسر آروزین دسلات و گندلیه و خورستیا جواکی و ریا سابارکاریا ویا درونی و شوپا جیگه لسر وی و هروها ورگرینا ویا دیروکیا یکو نیشان گرنگ دل سر چاوانیا هینو واربونا دسلاتیه که کور دجیان جواکی دا جبر کو پر جاران کسی زندانوان جناو گلک زندانی درد که و جهان پیدا دکه جبو شوپن لنگ هلوشینان جیگر بکه و اوی اکال گل پپوکیا راماندنا جواکیه یا گشتیوا بیک دبه لرخ پپوکیا قاطی آلیگری جی پیشیان را پیشبینیا بتشت کوچه دبه توریا الفرید ادلر تینه بیرامه و او جی شاگرتن فروید بو لی بوی را جدا بو و جی خورا نرینه که سربخوا آوا کرو بو و جوی را دبستانه که چه بود زانستا درو نیاریه دا زانستا درونیار دا بناوه سیکولوژیا ادلر آن سیکولوژیا تاکس آ جواکی و پیروین خواه جه هبون و ادلر برونریا بریا جیانا تاکس دکه دما لگل جواکی دجین و ناوروکا سیکولوژیا ادلر لسر فلسفه که برفره تا تیساز کرن جهان بردوام تیگو هرتن او بردوام لپیشت که جیر و بروجور و جلاوازی و بروهیزی و دربین دکه لسر انجام که گیرنگ او دیمنا
پێشڤەروویەیە بەهەینا مرۆڤە ئەوە دیمەنە پێشڤەروویە یێ هەیە بەهەینا مرۆڤ و هەروەها هەستبوونا بە vegûhîstinê ji baweriyeke girêdayî bi karê xêrê ve li baweriyeke ku şerê gendelî zor û derewî dike û xêr bedewî û maf pîroz dike ji ber ku nihadiya mirovî li cem mirov ewa nihadiya serdestbûnê ye ewa cureya a ku civak naskirî ye yê rolên dîlbûna xwe temam dike heta rizgarîbûna wê hêdî bi pêvajoya bi pêşverûyê wisa Adler dibêje. Girîngtirîn tişt di jiyana hişmendî de ewa hestbûna bikêmaniyê û xebata berdewam ji bo rizgarkirinê ji wê û şêwazekî taybet bi kes ve navlê dibe cureya ku kesayeta ta kes tê diyarkirin. Nivîskarê Lubnanî a Zanyar Emîn Malûf di pêşgotinê pirtûka xwe de nasnameyên kujer di derbarê axaftina li ser kêşeya hatin rêzê ji aliyê siyasî ve ku ew amaneke tê de hemî sergehên tewrî bi cih dibin yên azweriyan digirin û hewl didin ku bi hestê berpirsyariyê ve bilind bibin wiha dibêje dema em mirovên yên demê me jiyan kirine li ser tekeskirina nasnameyên xwe wekî ku em îro pir caran dikin wana li ser dajûn mebesta me ji vê yekê ewa ye ku divê em tiştê di hundirên xwe de heyî de bibînin ew hatin rêza bîngehîn ya em wê binav dikin û ewa pir caran olî an netewî an cûmîn e ji bo bi şehnazî dirûên yên din de rabikin. Lê ew hatin rêz yê ku siyasetmedarên rewanvala hewl dabûn ku kar bînin ji bo xalser xweste ku xewnên rewa hilbezin yên girêdana hatin rêzê di kurahiyê de bihêz dike û a ku Emîn Malûf li ser piştrast kiribû ewa kêşeya hatin rêzê ji bîrdûziyê re ye û bikaranîna wê mîna destikekê ji zodarî û sertbûnê re. û Zanyar li ser cudabûna cîgehên wanayên serkûtker rexne li desthilatdariya gelemperatî dikin û hilweşîna wê binav dikin ji ber ku destêkelkirina mêrên desthilatê bi şaxên xwe yên istixbaratî li gel mêrên partiyan yên xwe dikirin miqate li ser çand bedewbûn û keda karker
بلز دبن مینا بندکی بجاردaya ronakbîr kelepçe dikin ew bijardaya yê ku bi derbasbûna dîrokê rastî paşguhkirin û derbideriyê bûne. û bêguman hûşmendiya gelemperatî a zordar rolekî giring bi hilweşîna civakê û valakirina wê ji nirxên sêwrûstîva lîstibû. Dema xweser civakê dike parêzerekî û nûbedarekî ji nirx re. Pêvajoya peygerandina li guhertina armanjbûyê di nav ve cîhaneke li ser kêmanî û bêzarbûna xursîva avakirî wekî ku mirov li pey nemiriyê bikeve, kuceyê xwe dewsa nemana ragihandbûyî bigire û axaftin li ser nîşanan û peywendiyên wêna bi şaristaniya mirovî û girêdana wê bi şaristaniyên dûr dûrî girtinheviya bîrdozî yê li ser çewsandin û şer hatibûya avakirin. Li pêş me kêşeya çand û zorengên wê di nav nakokiyên İbrahîmî de nîşan didin. Li ser navendiya fermandariya olî û pirsgirêka girêdana jêhatîbûna afrênerî bil hevpirsînê ve û dihêle wergirtî li pêş rewşeke ji wergirtin û matmayîbûnê be û li vir gelek lêkolîn tê kirin û kûrbûn lê ne diyar bûn bi berzkirina rastiyan. Xalekî giring naşîme dike. Di girtinheviya bîrdozî yê ol ji dîrokê ve bikatîne ji bo serwerî û çewseriyê. Wisa ev tişt me digihîne rastiyekê ku pîrozî ewa cîgirkirina zordarî û girtinheviyê ye û ev tundrewî hîştibû şaristaniya mirovî di rewşeke meyîn û bêcanî de bimîne. Ji ber jewendiya paştemayîna ramanî yê egeriya pêkanîna xwasteka afrênerî qels kiribû. Di rêwiştina zanyar da û heta korola civakên rojhilata navîn asten kiribû. Bi peygerandinê li rêyên geşepêdana wê û rakirina aloziyên siyasî ji ser wana ve û li vir zanyarê lêkolîner vê kêşeyê bi nav dike û xebatê dike ji bo bigere li kûkên kêşeya wê bi paldana li ser nîşanên kevin yê li ser dîwar û li ser dîwêr û avahiyên dîrokî û şûpî û perestgehên kevnar da ewa bixwe pêvajoyeke vedîtineke nimûnî ye. Ji mijarên felsefî û kêşeyên girêdayî bi aloziyên ramandinê yê
di çarçovê bijardeya fermandar da ku keda xwe dide bi rawestin li gor aliyekî ku hinek feylesûf wisa di xwe da kedî dikin, zanyar vê kêşeyê dibînin ku ew a şerrûdiya takesan ji bo şer derbas dike, bi qasî ku rêbazin ji dil û rastiyên nebûn ji bo perwerdekirina henas li ser rêbaza sîstemê. Sîstema cîgir li ser karanîna pêkanînan û rêxistinekirina wana li gor pêwîstiyên cîvakê û geşepêdana wê. Ji ber ku mirov yê xwe fêrî çavkariyê dike, ji xwe re rageha çavkariyê diafirîne. Ji ber ku rewayî li ser kuştin û gendelî û tundrewiyê zêde bû û ewa bi xwe bergeke mirovê desthilatdar xwe bi wê nixwemandibû û armancê bi destxistina tiştan û zeftkirina hatinan bi zordariyê û her wiha mirov bibû hoste di veşartîna xwastekên xwe di çarçova dar jêgeke nimûnî û bêguman û dixêzin xweyên siyasî da û cihêbûn dikire ber ve rêbaza aborî di wêzimkariya hebûnê. Ew aboriya a bihêz a ku ewlehî û aştiyê li warên gurbûyî bi sedemên ceng û pevçûnan çekdar cîgir dike. Ew aboriya a ku ji daxwazên gelan ber ve aştî û azadiyê bi ser dikeve. Pêvajûyên firotina çek û hişbiriyê, bilindbûna mîkafîliyên nû. Siyasetmedarên rojhilatnavînî tevî ciyawaziya cîgehên wanî serkûtker, xwe radestî têgehên mîkafîliyê belûq dikin. Dema pala xwe li ser çandeke rêxistinî pîlebazîker û reşepêş didin. Armanca wêna bernamtiya komar li ser rûparteke gelêrî rêdûz dike ji savarkariya şaneyên qamebûyî û sermeşqkirî ji ramanên serwerê giyanî. Pêşrewî bi kesayetên cûmî û lêvegerên olî. Armanc ji vê yekê valakirina çina zarokeke bi wate ji ber ku zanistarî wek wateyekê ne wekî ku siyasetvan li ser erdê bicihdînin. Ev yeka bi temamî li ser xwedî lêvegerên olî bahatî dibe. Ên hemî rûpartên rêncbûyî hilanî bûn ji ber jewandiya karanîna wê li cengan da û ji bo armacên qezencî pêk bînin. Di dema ku rêzanên buhara erebî pêşbirkekê li ser berhemanîna tundrewiyê herkes li gorî cihê xwe dibînin û çêkirina milhûriyên lawaz,
تا bibin numuneya herî xerabtir. Dema em li ser milhoriyên Çerxabîstan li cîhana Erebî da biramin, ev yeka encamên nakok dide me. Di hevokeke tam da dicive û ewa pêkanîna xwasteka teqîna gewre ji gelên kûfêrî tewandin û serkûtkirinê bi dehan salan bûne. Tiştê ku wê hîştibû veguhêz bibe li ser demên milhoriyên nû yên li ser qerebalix û belavbûna erdnîgariyê ava dibin. û karxastina tundrewiyê li nav bijardeyên ciwan da ji ber rojhilata navîn bûye cihê ku min çekdar û sedem vedigere li serdestbûna siyasetvanên fêlbaz li ser mûvikên jiyana siyasî bi awayekî pir zêde. û ji dûrxistina xwedanê Hizrên Afrîner dijminên mîkefîliyên nû ger derbirîn rast be. Sûdê werdigirin em dikarin bibêjin ku mîkefîliyên nû ew ên ku mîkefîlî wekê me li ser xwendibû di pirtûkê Mîr a Nîkola Mîkefîlî reşepêş kirine. Ewan rengeke reşker û belûqin jê. Ji ber ku mîkefîliyê bi serdestbûnên xwe derbas kirine. Ji ber ku her tiştê kar anîne bi awayekî xwînmêj û pîs ta ku bigihên armancê. Karanîna her tiştî ji bo armancê xwe bi medyayê diyar dike. Medyaya ku bûye ew aşa ku cengên meydanî birêve dibe û zorê li ser jêderên nûçe û bandorkirinê dike. Ew bûye hola ku têda siyasetvan li ser hemî meydan û derbaran da hevkariyê dike. Zikmaka her pêşçûyîneke cîvakî vedgere li gendeliya sazkariya ramanî û bîrdozî têda. û mayîna vê sistbûnê bê çareserî an hewildana guhertinê. Bişkovîna kokên cûmî û nijadî. Kirina nijadperestî û dûrketina olî û netewî ew ji bo cîgerkirina rizandina cîvakiya û bidawîkirina destkeftiyên şaristaniya a bi destê zanyar diyar bû. Ta cîvak xwe bi ser hevdû nede. Ji ber ku wek mînak şerê li Sûrî van pevçûnên cîvakî cîgerkirin ku ji parçebûna cîvakî derhatibûn. Bi encamê zorenga rêgehî û a dîrokî li meydanê da hatibû gurkirin. Birêya çekdarîbûnê, a bixwara ceng û nakokiyên berfereh û girêdayî bi aloziyên cîvakî anîbûn. Ji derveyê sîrûnên Sûrî li dewletên tîjandina cûmî û li tevahiya rojhilata navîn da û mînaka nêzik jê ra başûr û nîvê Iraqê û zorenga cûmên Libnanî ên bi serweriyên cîgehî û xaçparêzî an îslamî ên navika heyva Şîî nimûne dikirin. Van tişt hemî nîşan didin ku têvedaya zorengê birêya olva têgeşkirin û şîrova vê yekê ji encamê nediyarbûn û çewsandina ramana rexnegirî ye di nav bijardeyên ciwan da û parastina desthilatên serkûtker ji reweştên tîjandinê ra. Ji ber cîvak yekgirtî nemînin û tenê agirdeyê cengên aborî bin ji bo erd hatin û saziyan talan bikin. Di dema ku medya gelek paşverû be û li ser zorkarî û girtinê xelkê bajû bi awayên xwe yên diyarkirî yê mazûşiya ramanî pîroz kir, birêya reftarên partiya totalîter, cîgirê reftarên olî û xwedayî û coreyên mîtengeriya hişmendî kiribûn û kedên zanyarên ên bêlawazî û cîjbûn derbas bûne girêdabûn. Zanyarên ku ewlehiya cîvakên xwe parastibûn û wan ji hola cengên nerewayî derxistibûn û ketibûn dirûbirûbûna binçavkirin, birçîkirin û pêlin nezanîkirin û reşkûjiyê. Kêmasiyên
و جیواکا آمادکار به چیجا خویا میتان دی جراوشتن پیروزباهی روت بون. جبو ببا نمونه یکی جهر تندرویه جبلی کو به هشمندیه پیش کبه و هفرستا زورداریا روجهلاتی تشتی کو چاندو بو چینی کرو بو بده هن سالان و جو کولتی و جیگر کرنا تناهیه دی جیواکن کو جبلی چپکدان و بیجی کرنه تشتی که دن نزانی بون. دی گمانی خدا کو شورش جه ایوانن پرستگهان و بانگدارین کسین جه در کتنه دین. پرجاران آرمانجن وان شورشن جومی دکوین ده بگوراندنا دستفلاته بگوهرتنا وی با آوه یکی سرکه. بن دیار کرنا دنگ گلری و ماینا بجاردین وی بن توپاران و روی. چنا با ام بحثا چه دست بیکن آوا کرنا سیستم دموکراسی بسینورن وین کم و بکن آن بحثا چه پروژین کو پالن خالصر فلسفه کا راستین بکن و او بمینن ده چارچوبا هولدانه جبو و گراندنا ناسنامه یا راستقینه جیوا کا روجهلات ناوینی را و بدرخستنا زانیار خدان تایبتین آفرینر و حتی وان نخن ده پیواجویا گوهرتنا دموکراتی دا و چه پروژه ده زمینه دا زمین خویا توری دا بمینه اگر جیوا که تبلی نبه ناو و بتایبت بجاردین و یاروناک بیر این خواجه چه آخفتنه که پارتی تی پاسفنده گراو نکرن. جوتبونا از دودن سارتر مقاطع به کو آدن بکه دوجه جبر کو مروف نکاره خوش پرس و ایشن خارزگار بکه لگلوه ده هبونیه دا به دریا دا دچه تا آدن جتا کس را کلمه کی ببینه و به همان دمه زانیار کده که ده بن سها چو گوتاره آن دقه کی جه کسی ورگرتی را رادکه جبو کو کشه هبونی آکو تواهی ریزن جیانا ما کم خوی دکه به بلگه بکه نخوا مروف آتکی تنه بجاره خواه لبر هبونا را گهاندی را دکه و انجام بجاره و سرساغی خواه لپیش تشت و دوخایان دا حل دکره و هر وکی کو آدن جتواهی بردوامی جیانا مرا کلمه که نمونی ساز دکه لی امجی را دبن دیندار جبر کو اوا خلقا گرینترینه جه خاناسینا مرا و چوانیا ام به دستوی ده جیانه دا ببن. گوتو بیجیا همان و دن دریبازا گرینه جه کشین هبونی را و زانینا آم حتی چر را داید کارن سوده جه ورگرن و دبکو هبونا ایش دبیر مدا به نرینا میا گوتو بیجی و تف در باس بویی به جه مسوگریا ریزا جیانا کلسر پیش و چونه برو داوی هاتیه آوا کرن لیبله ماینا دنبورین دمروف دا قایم تره و لسر باندا تی خویا کرن و دما ام بحثا سار تردکن و گوتناوی تینن زمان دما گوت کو آدن او دوجه ام نیشان گرنگ جه دردخینن و لور سار تردشانویا خویا بناوی رونشتنا نپنی دبیجه دوجه او کسانن او کسین ین هول ددن که بازا جیانا خواه بجی بکن و هر وها جبو ما بکلم و زحمتیان و بتمرینن و کده کی ددن کدریا مدا آلوزیان بچینن و هر وسا هولدانا آفرینری ایکو ام دهندرن خدا رونی دکن ری دوز دکه جگوتو بیجا از او دن با آوایکی پر دیار بوی وک میناک دما ام دبیجن کو دلدار دخوازه هناسا حسکریا خواه به هناس خواه تو نبکه دما کو دکفتکا دیمنا ریالیستا امرامان دبینن کو خواه لدو هفدکه جبو کو ریبازا خواه ساغلم دوری دیتنن وجدانی انزندی چه بکه و بگومان مراق جبو چاره سریه و نیزکبونا جواج
جبر کو جیان تێکەلەکە ji têgehên netebitî û ew xewnên ku têne mirov û parekî ji ramanbûna wî dibin dihêle ku henasa afrîner hewl bide ji dil ta bi rastiya afrînerî bigihêje xweşiya armancbûyî. Awa sazkirina rêyên bikêr ji hevrazbûnê bi têgîheyîbûneke bacgirtî yê ji pisporî, ajûk û kanî bûnin tê encamdan. Em wana ji kelika vê girtiheviyê pev diguhêrin û di mijara hewldana evînkar ku bi parçeyê xwe ya din ve bi yek bibe û ev mîna peywandiya afrîner bi alavên heyîn, cîgeh û kêşeyên wê û bi afrîneriya xwe re. û bêguman ev tişt pêk tê bi pêvajoya têkelbûna komelgî li gel van pirsgirêkan ta bibe kedeke bihêz ji bo afirandinê. Têkelbûn bi bîr re ne wek ew têkelbûna pêkhatî ye di peywandiya evînê de, di nav jinûmêr de. Lê dema ew têkelbûn pêk tê, evîndar kesayeta hezkiriya xawinda dike û tenahiya eza xwe vedigerîne. Em dibînin ku ew eza bijareyên henasê di parçebûnê de diyar dike û gera wê ya berdewam ji çara nûsan re ji bo rewşên yên demborînê nivî dikin û berva pêşerojê ve diçin û eger ku evîn ango meraqa me be ku em hez bikin, ewa jî çûna me ye ji bo vekulîna heyîna pêşveçûnê ye ji bo baştirîn re, bi xwestina xêra dûrtir bi navê wê ya rastîn. û pêjna afrînerî bi tevahiya xwe bêhtir dipûnije li kêşeya henas û din. Wana bi eynî demê pesend dike û hewldana henas ku xwebiyê din re bi yek bike bi awayekî wijdanî ango ew ê din dixwaze hezkirina me bi wateyê ku pêdîviya xwe di wê de dibîne bijî, di vir de bedewiya hewldanê pêk tê û her wiha mercê afrînerî bi gera li jiyana yê têda zanyar pêş dikeve çêdibe, bi rêveçûna xwe bi vê pêla civakî re berva rastiya hebûna a ku bi bedewbûnê da rizandiye. Tevî gotûbêja pevçûna sazger li her koşe û derbar de û serdestkirina wî bi hemî rêgeh û meydanên cuda êdî hebûna evîndar li pevçûneke berdewam de ye wek her hebûneke din û hindî em di henasê xwe de birêya eynikên hebûnê biramin her ku wê rastiya me ya bedew bêhtir diyar bibe û bi rêk û pêkbûna û li hevhatina xwe li gel siruştê wê berfirehtir bibe. Wisa wê hezkirina bedewbûnê xerû be û ji pend re nûmandin be, ji ber ku pend lawê bedewbûna ku di hebûnê de cîgir bûye û pêzanîna em bi hebûnê pêk naye bê ku em derbasî rakêşeriyê nebin li vê cîhana ku bi nepeniyên xweşiya bi seyr cîteng bûye, bigerîna di nav ferehiya wê ya bêsînûr de. Ta ku em xwe binasin û her wisa hebûn yê ji me ve xuya dikir wekû bihuşteke akincî, tiştên wê yên veşartî aşkere nabin ger ew pêzanîna ta kesî nebe û ewa ez e. Eza a dixebite, ke dide, dixwîne û li çûnxaran de digere. Ev rastiya pêkhetina zanyar çê dike ji bo rizgarkirinê ji baskên têgehên kevirbûyî û mirov wê bi xweşiya rêvebirinê ji xwestekên evînê bîr nebe eger bi bûyerên dem û cih ve di cêwîbûna wana de nerame. Ji ber ku nepeniya bedewtirîn bi vexwestina aliyên girêdayî bi huner û zanistên mirovî ve û her tişt dibişkive birêya gotûbêja takes û siruştê di nav jîndaran de û xuyakirina ew civak bi saya hevgirêdana qayîm di navbera
tevnên afirandina saxlem ê di heyînê de niştecî ye û dixwasteka henasa takesî dilêgerîn, afirandin û ketina hundir bi kurahî berva bedewbûnê û rexne jî pareke biserîbûyî ye ji pêvajoya afirînerî û ewa hevdîsniyeke din e û rûweke beramber e ji gotûbêja takes û siruştê, hebûn û jîndar, afirînerê deq û pêda çûyî deqê, felsefa û şîrovekarê wê. Van cotbûnên beramberî hevdû, demsalên hevdû yên kêm temam dikin, ji ber ku rexa ji deqa amadebûyî dixwe. Ji ber ku rexne ji deqa amadebûyî dixwe û nirxa afirînerî bi giştî diyar dibe dema pêda çûna şîrovî û ponîjiyê di nav wan de û her wisa. Li vir nîşaneke giring e ji kesên yên li pêş me û jiyan û ramanbûnên me de dibin kelem, ji ber hebûna wan dimîne ew dojeha fortayî ji hemî tiştên yên di jiyana me de ne, ku em wana birêk û pêk dikin. û bêguman ew kelem di navbera henas û ponîjîna tam de dibe asteng û her tim dibe dojeh û şerrûdî bi sedema hebûna kesên din yên kedên mirov ji bo parastina rewanê û rêxistinekirina pêdivî û palnerên wî hizir nakin û nexeme ji bo wan ew bedewbûna a ku di çûna nav siruştê de heyî ye. û sûdwergirtin ji taybetmendiyên bedewbûnê. Ev hîşt ku hêrs û dilgiranî bibe encameke ku li hember hêzin kirêtî û reşe pêşkirinê radiweste, ên beramberî raman, xewn û xwastekên me di rengînkirina jiyana me bi bedewbûn, ramanbûn û zanîna hewildar disekine. Gotûbêja hebûna afirîner li reh kelema mirovî de û derdê heyî li cem berdewambûna afirandinê û pakiya wê ya dema em sartar dibînin ku derd di yê din de dibîne û hebûna me wek henase barekî bi ser da ye û sartar dibêje bilî ew din e, ez a ku ne ez e û ji vir ew dîtina zanyarî pêk tê berva hestkirina bedewbûnê û ketina di nav nîşanên wêyên germ de û rêveberina seralavên bergerî dide me. Tê kurtaskirin di muqatebûnê de lê li rex tofekê vê bedewbûnê bin dest û dûr dike. Çima girtihevî? Li vir bi rastî mîna armancekê ji zorengê ye, ewa gotûbêjiya hebûnî diyar dike. Ji ber ku du tof hene, tofeke tenik, afirîner jiyana xwe birêva dibe, birêya piştpêbestkirina xwe bi jiyana xuristî û tiştê ku di nav da mîna bawerî û komek yase, birêya wê jiyana nimûnî tê rêxistinkirin û ev reftara lêkolînerên jiyana gelek aram û wate di kiftika xewser da ye, beramberê wê tofeke qezincî heye bi malgirtin û desthilatiyê bawer e, ji ber ku ew bingeha vê tofê ye û cihê serpereştiya wê ye û bedewbûn di sebaret wê ewa bi destxistina tiştan e û diyarkirina bedewbûnê ye û diyarkirina bedewbûnê ewa di qezinckirin û desthilatê da ye. Nexwe du ragehên ji hevdû cuda hene. Bi berbaweriya li ser
بهانەیەکێ شیرۆڤەکردنەکە رێزمانی bi şîrûvekirin û ravekirina peyvane em dibînin ku jiyan naye jiyankirin jî bilî li ser sergeha pêşbirk û bilî xebûnê di pêştebirina rêyek li ser rêyekê û her wiha lîska aşkere li ser têla mayînê ji kesê hêjatirîn e. Gurbûna afrînerî di hevketinê de ye li gel zîrekbûna qezincî û xastekên tevahî zanistên mirovî ku em li mirov digerin. Ji dervayî hawîra zanistê ve, ê girêdayî bi bendên hiş û wênegirtina wê û her wiha dûrî xulbûna wijdanî bi hemetkirina li ser wijdanê wekî pîvanekî ji sererast-kirina rêzên çewt ê mirovan li qunaxên xwe yên dîrokî de ên dagirtî wate û fêrkirin pişt pêbestkirin. Dema raman bi kar anîn ji yek ji dû wênegirtinan an bêngehkirina hişmendiyê an wijdanê bêsînûr a ku bi zanînê bawer nabe ku ew zanîn dikare di naveroka xwe de hemî tiştan tê bigihe û ji vir sartar digihe encamekê ku tunebûn û veqetandin û dûrketin di navbera ez û din de heye. Cengên bi ser rejîmên Rojhilata Navîn de tên bi gotina guhertina sîstemên wê di eynî demê di naveroka xwe de guhertina êşê bi rewşeke dagirtî qerebalix, derew û tevhevî diraje. Nîşan dide ku guhertin ji derve naye sepandin lê vîneke cemawerî jî hatî li peye. Ji ber ku têgihiştin bi pêwîstiya guhertinê ew pêdivîya civakan e lê hêzên derveyî ew bi deziyên vê lîstûkê wek diyar dibe dilîzin. Bi gurkirina zorengên yên nayên rawestan û aramkirin û rewşa siyasî a bi agirên sîtemkarî û destwerdana derveyî dûrpêçbûyî ve. û berketina vê kêşeya qewimî di kokin civaka destgirêdayî bi zincîrên serperestiyê û belavbûna derdên desthilatê disaziyên wê de. Ewa cihê hêviyê ye di pêvajoya berhemdana deqa afrînerî û hatibû pişt pêbestkirin ta di jiyanê de beristir bibe birêya ramana a nûnertiya çareseriyê dike. Ev ya parekî giring e ji deqê, ji raberbûnên helweşîn û parçebûnê û nediyarbûna pêşkerê û çi berketina li cem asta gewdê û tiştê şanî li gel wê a din dibe mîna çi mijarê an tiştekî. Lêbelê di rewşa dîtina derdê civakê divê em destê xwe deynin li ser dûriyên wê ya derûnî û encamên rejîma zordar di hundirê avahiyên wî de û qerebalixa ku tê de çêbûye li gel şerên derveyî û axaftin li ser vê dirêj û alûz e û di cengê de pêkanînên şahiya aram kêmtir dibin û ramandin li cihên wêranbûyî zehmet dibe û ji van mehnedîtina li ser binpêkirinên yên di dilê bîr de cîgirbûne dibin hemî rojeva axaftineke bi êş û hemî rêne ji dermankirina rûmeta binpêbûyî re bi destê qamçiyên serbir û carne jî ji sedema cenga ya destara xwe dizîvire ta dilaraman bikuje li dema ku dîmenek têgirtin ji xerabtir guneheke nûh dîtî. Em dibînin ku li ser derdê jinê li cengê de tê tîrkirin ji ber ku ew hemî encam û bûyerên cengên yên mêr çêdikin dikişîne û parastina jinê ji birîndarên şer re bi ewlebûna berzkirina peywendiya mirov bi cih re, têkiliya wî bi a din re û dîtina civakê ji jinê re ji ber ku ew jîndara herî ku sertbûna cengê hildigire. Ev dihêle ku em li bûyerê binêrin bi paldana li ser danûstandina mirov pêra wek wateyekê ji wê têkiliya di navbera ez û bilî Sartar li vir dibêje. Ew têkiliya di navbera ez û din peywendiyeke tiştbûyî ye heta ku her yek ji wan bi a din ra wek
گەودەیەکی ئان مژارێکی ددەودستینە خۆبوویڤە bi ti awayî girê nade. û çavdarîkirina bûyerê ewa lêgerîneke ji vê gotûbêjêra ye bigîştî û her wiha girêdana rûberûbûn û girêdanan di nav wan da berz dike û wateyan ji van beramberbûnên wanava bereva jî dike bi derxistina temaşevan ji panava pûnîjînê ji ber mirov aliyê diramî nabîne ji bilî rêbaza gotûbêja henas û adin ji ber ew rewşên mirov û qonaxên wê yên cuda li gel beramber diyar dike û naveroka vê girêdana ramanî ê cêgirbûyî vedikûle li paş berzbûna temaşevan û danîna helwestin zindî beramberê rodanên çêbûyî li civakan da û çarenûsên wan awayên ramandina wan û alavên weşandina pîrtûziyên wana jî kontrol dike û bêguman ku peywandiya cihî di navbera gotûbêja cûtbûnan da û tiştê di navbera wana da ji peywandî û kelemên dijberbûyî bicihra ye. Lê nivîs vê gengeşa li ser encamên gotûbêja berdewam li hebûnê da diyar nake bi qasî ku hewl dide baca serpêhatiyên mirovan veguhêzîne di çarçova rêbaza danûstandina hûrbînî ji zanistên mirovî ra bigîştî ji ber ku mirov dike bine û armanca bingeh ji kiryara hebûna xwe ra. De em bi gotina Yuhanna cî îstûzîncar bira min di pirtûka wî da a bi sernavê çima navnetewan diçine şer. Her du alî wê bibêjin ku sinc ew bihana şerê wana ye. û her wiha jî bingeha vacî ji destpêka cengê tê piştpêbestkirin li ser nirxandineke pir pêdaçûyî ji geşbîniyê, ji encamên şer, birîndarî û lêçûnê û li ser wênegirtinên şaş ji niyazên dijmin. Bi kablîstin ew civak li tûnêla heldêrke neaşkerebûyî biribû. Wê birêva bir ta bibe êzing ji çavkariya xwediyên aborî û mafiyên wan. û ev medihêle ku em vegerin sartar dema got ez berketî adin nabe weke ew bûye lê berketî wî dibe wek ew dibîne di çarçova werzê serpêhatiya xwe ya taybet da. Tê wê wateyê ku nerîna ez ji bilî ra nerîneke kurtas e û têwerbûyî ye tevî ku ew dîtineke serveyî ye li ser gelek cureyên hestî cîgir dibe û nakeve kurahiyên bilî birêya nêzikbûna jêra û hevsûjî pêra. Navaroka pirsgirêkê ewa berdewambûna zûrengê ye û pêşxistina devdanan li yên dinin di çarçova neçareseriyê û mirov wisa li du heftên ji bo bibawariyan bigirin li ser hesabê damendelîtiya hindan û wisa serdestan vê pevçûnê gurtir dikin li gorî berjewendî û ejnîdeyên xwe û wisa dîtin rûberû bilî birastî wekî ku sartar dîtibû kurtasî ye. Bi wateyê ku ew tewre ye di sînora ezeziya kirdeyî da ye a di heya xwe da bi ew baweriyên ên wê birêva dibe girêdayîne. Totalîter derxistkerên alûziyan in. Zorengên civakî ji karê desthilatên totalîter in. Li gel wê yasayên xwe kirin şevpestin ku nayên ji nav birin. Lekeyên xwe li ser berketiyên takekesan û guhertinên wan dihêlin.
تال سر آلی گرتنین وانا جی بدمه با جبر وی امی نکار بن راستیا پارچبونه دناو جماواران دا ناس بکن جبر گریدان وان برجی مکی ده سلادار با بخورتی خبتی جبو بلاف کرنا کانی بونان و تارو مار کرنا کدن زانیاری هنک میناک لسر وی اکی کریار دولتان توی ویرانی و تالان کرنا کویتی جعالی صدام حسین و و بریوی ایریشا لسر پولندای جعالی هتلر و هر وها تالان کرنا لبنانی جعالی حافظ اسد و ماگل و رزگاریک راستین و ماکی هیا جهر و نخوشین ینکو دست هلاتا سرکوت کر جبجارده ام را و گوهیزد بو یکو گستاف لوبون و مینا توانبار او بناف کربو او دست هلاتا بری خود ده تیک برنا خانو هیوین جماورن خواه با آزادی و گوهاتنا دموکراتیک و دما دست با آجوتنا ملتان دیجی هفدو دکه وروشا گلن روشلاتا ناوین و جیهان عربی پیدویا خواب زیده راماندن اولیگرین هیا لدور دیاردیا آجوتنا جماوری جبرویه که انجامن بزیان دگهینه نتوان و جیاوازی رو پارتا اولی یاراگهی جیه توی توی کو پر جاران دبنه یک دهنک آرمانجن ینگره دای بخاپاندنا جماوران و قفاستنا لسر خواستکن ویناین ناوروکی ین برز دبن به دموکراسی مافین مروفان و سروریا زاگونا سیویل و لیستوکن دست هلات نایا راوستاندن لسر حساب بیزاریا جماور و به پیلاناوی و تنبونا هبونا وینک جماوری زیرک و دهیلل همبر هفدودا بن نتنه جبر جواندیا دست هلات لی جبر جواندیا وجنیدین دولت هرمی ین جوگو هستنا چرا بونه که جماوری با آلی خواهد ترسن او به هفانینا مسوگر و نچار بوی دنابرا رژیم دولت روشلاتا ناوین و بطایبتی و ینکو کردستان پارودکن به همان ناکوکیا برجواندین خوا دخبتن جبو هشمندیا بابانی یا توتالیتر بهلن و دستکتین خواین توفی بپارزن اگر چه بخواستن و دستن خواد ریجی دولتن مزن خودان گرینگی استراتیجیک دکن جبو خباتا هفبش بخاپاندن و کدی کرنا جماوران لگور پیدیوی و برجواندین هفبش و هبونا میجیا جماوری دگوتو دگه جبونه که دادمینه جه کرده شارستانی یا زانیاری و به قانیبوناوی کودو جوه هشمندیا دورکار و راماندنا اولی بواته و یا سیاسی یا کوین شوپی برده جبرویه که مایناوی هشمندیه دبا آستن جیرا کو در باسی قناخا آشتی بونا دموکراسی ببه بواته خوی ناوروکی نپرگالی و آوانتیا هیید نهادو و نبر کتیبونه ویدا ترسه هشتبو مینا مترسیه کی گران به برچاوه لبرچاوو هزران برهنده سروش بونن جماوران و کم بونا بیراوری آوان بتگهن هفجیانا آشتیانه هشتبون بچن با آلی خواسته که وی دست هلاتا سرکوت کرد و تشتی که او دست هلات در دخینه جه ساویر و خون لواز بریاوی جماور دبن آگر دومانن آماس بوی جشرن هندر و دربا ده همان ده میدان برهنده میرن اول بسرکتن ده آنی برکرنا راگه و بیان مینا سرکفتنا دست هلات داران وین کو سروریا توریا شورشگری دکن دما جماوران دهیلن بکون سنگرن برانبری هفدو وانا جه زورنگن بیداوی دهیله او چندین ملدانا کری دجوار بو جبو پیک آنینا آرمانچ و مبستن سروکان بباندور گوتار بیجکین وانی جنگینی او بدیتنا جماورن ین کو کریار و دسلاتین وانا دپجیرین بسرکت بون میناک سرکفتنا اردوغان ده البجاتنا سرو کماریا 2023 تا او جماورن ین رامانو بردوزین وان به حسانی خوشیمه تبن و اگر رژیم کی دیکتاتور آنزور کار رکی هات رو خاندن لینای وواته که او رامانا یا کو جماور
مینا آوه و خار بو تیرو خاندن جی جبر جیرا بو مینا باوری و ریبازه کی و بو چونه کی جنفشن سرو کوماری ینکو او دردی رادکن برهنده بانگن رو خاندنا رجیمن بلوغ مینا گوهرتنا جلن هندورینه جبر کرو خاندنا رامانا توتالیتر و جنابرنا نزانیا خلکه و جبرنا گیانه گریبونه او یه دوه بهل وشاندن به جنبونا شورشکی هزری گشتی چه گمان آنیستو کل ناگره نزانی کرن رژیمکی دستهلاتیه توتالیتره او نه اینوی او نزانی بواته ویا کevin شوپی لی واته خواه نابروکی او دورکتنه جه چه جه درکی زانیاری لجم جماوار پاکیا هزرو در باسمنا رامان آزاد لهشمندی ساغ دکه نزانی کرن او رجیما رادست بونه جرامان و فلسفه سروک خیو زانه و نیشان را دناو گریکی مرووی دلوه و جماوره ین کو لپی کسی کی و مینا پزد مشن و شاگرتن وی ریبری صوفینه بهشن جچه رامانی در وی رامان وی دورن و دیتنه کی جدر وی دیتناوی نایه پیدا کرن او رجیمه که رفتارن روشتن اولی هاتیه بشان هلدانا خودین پاریه و نکارت آستیج دموکراسی و بونا لسر آدن پیک بینه او ملدان و پجراندنه جچه تشته کودس هلاتا بیردوزی درخست بویه یکو او خرمانه لدور کسایتا ریبر فیلسوف برس کربو یه پرکر و وینین وی لأیوان و میدان مزن هاتبونه دانیم برهنده رژیما توتالیتر به ویرنگی ببو ترسا مزنترین و وندابونا تاک کسان دناوا و کوکن بنچاف کرنه آن کشتنه آن بازدانه دا و او دبو گفکی لپیش پیواجو کا جماوران دجیانا خدا نیازن پسن بوی پیدویا خاتمی بهشن روناک بیر هنه بزانین باورن و لسر رژیما ترسا پیروز بسر دکوین و دبکو شورشا هری بپیتی بون و راستی بون او یکو جباوری مروف بهش و دبشکوه و کانیبونا وی بپیک آننا ارکن زحمت به هما هنگیه که کومی بینگه خواه دانستاندنه پیدویا ما به نیازن دمکی نینه ینکو جهستن بلاوبوی نهاتیا خاندن درکتی برهنده جواکن ترسه او دیتنن زانیاری که من ینکو بکار و بارن پیش رو جوا مجولن بهتر جه تشتن گریدایی به دنبورین و ندیار بونه و بهشو گیان با پیشت که دو ساحل دانا نیشانن قدخه کرنه مینا باوریه که برزگاریه یا کو دزانین و اوین ده هایی و بدوبون و بلندبونا هبونا اندزیاری و دیار دبه و ببدوبون و بلندبونا هبونا اندزیاری و دیار دبه دیتنک فلسفی لسر گردن هویه دجمن و بگناهان هفدو دبینن جبو به هفدو را ببن آلیکار لگل جنگا وانا دیجی هفدو تا باشی مروف دو خدا ببجی کرن جبر کو اواد آرتش دا تنه فرمان بارکه ناکوکیه که دجوار دیشی دنابرا کو ببه اوی هاتی تا ارک خوال گور فرمان و خواستنه بیک بینه و دنابرا کو او مروفه یه لهمبر وی ارکه بدرستی را دوسته پشتی شیار بونکه تیواتایه که مروفاهی دی جنگ خوینی و سکرت دایه جبر وان شرن والاین تنه و ایرانیا گشتی جهمی آلیان راتینه و هبون
گەمیەکە و وێرانی پارێکی ژەیە و ئەگەر چ قاسی ژی گەنگاز بە واتەیەوەیە تونەکردنا کەسێن یێ لەسەر پشتێنە و سەرکەفتن ji mirov ra di naveroka xwe de çandeke pile bilind e birêya bermaya şaristaniya hişmendî ve berz dibe. A kosanyar jê kevin da mîzgîniya wê dabûn ne. û karîbûn birêya piştpêbestinê li ser danûstandina ramanî û vekirina peywendiyên evînê birêya bîngehên wê yên qayîm ve biparêzin. Li gel kiryarên desthilatê a ku bi ceng û malgirtina qezencîva nas kiriye. Ji ber girêdana peywendiyên ramanî bêngeha xwe ji zanistên mirovî digire û van xalên tên nîşan dide. Dîtina berdêlên rasteqîne ji dîmenên girtin heviya bîrdozî ve ên ketibûne di gotara netewî û ragehî de. Bi diyarkirina nirxên jiyana kirdeyî ve û gera ji başiya mirov û xuristiya niyazên wê yên yekem dema berz dibe. Ji ber ku nivîsa zanînî li ser xuyakirina banga giyanî a bedewî piştpêbest bû. Ji dervayê berketinên mirovê zanyar ji dawî kirina boblayên yên bi destê mirov hatibûne kirin. Di nav xwe de jî kanînên kirdeyî ji mirov re danasîn dike. Birûbirûbûna kelemên yên bûne navber li navbera henas û baweriyên xwistî de û bêguman danûstandina mirovî ji hevgarî re û hemdilî bêre. Ewa çalakiyeke rasteqîn û wijdanî ye ji kargêrkirina piştrastiya nediyar re di dema cengê û hevxistina dirindî de. Piştpêbestbûna li ser danasîna başiya kirdeyî mirovî a ku ji giyanê siruştê ve dertê û mirovê hewldar vê yekê diyar kiribû ji bo girêdana peywendiyên xuristî ve di navbera wî û qurbanî de birêya berzkirina dîmenên vê hemdiliyê. Tiştê me hîşt ku em palnerên yên li paş pêvajoya çêkirina xêrê de sekînîne şîrove bikin û ewa pêkanîna bedewbûna heyî di hundirê mirovê xuristî de. Hewldana li pey çalakiya xuristiya xêrê li cem mirov de û serxistina wê li ser palnerên xwestinê û serdestbûnê ye. A ku tê anî berkirin ji bo nemankirina hatinên gelan û malgirtina wan û serkeftinê bi qasî tê pêkanîn ji nirxê aştiya durust re. Diyarkirina rastiya aştîbûna xuristî a di henaseyên komên bazdayî de ji zordariyê cêgir bûye û jinê tevna xwe ya sereke ya û ya bi her wêraniyê ve bi ku li ser asta pîvanên sincî de bin pêbûyî ye li cengan de bandor dibe û her wiha afirandina çareyên a pêdîviya xwe bikirinê ve heye ji bo rizgarkirina civakan ji bin veçûna rêxistina qezincî ve û peyketina wê ji Sudan re li ser hesabê wêraniyê bi hemî astên xwe ve. Kambaxên nedûr bi ser komên belengaz ve ewan mîna êşa herî diyar e û xwe dirûbirûbûna wê de bi tiştê herî cem wan ve hey dixîne. Lê tiştê herî bi êş e ewa hişmendiyarê veberkarên ên xwe li ser sîngên wana da danîbûne û li ser nan û pêdiviyên wana da xwe dernexin kirine. Dewsa ku bi wan re bisekinin û ev tişt medihêle ku em zorenga qatin cîvakî û tevderbasbûnên wana da di navbera hevdû da şîrove bikin. Ên bi xwe re parçebûna aborî, cîvakî û girtin heviyê anîbûn. Ji deriya felsefeya siyasî a Marksî û hewl dabû bi awayê xwe ve kêşeyên ên bi civakan veketibû ji kevin ve derman bike ji ber ku dûgel destikin dijminatiyê ne ji jiyan û karên wana re û Karl Marx û Friedrich Engels
لسر بلاوبونا جیهانی جوه تیگه هیوا آشکره کرن و پر جانان آنی بون زمان دما آخفتنا وانا لسر مجاره گرس دا دما گیها بونه انجامه که کزورنگا دجوار اوا خواگیرا گوهرتنن جیواکیه و دیروکان و جنه برس کرنا راستیا وی گرتن هویا ساودار بناو برا خودین هیزه دا و توفن بار کتی این درد خزانی و زحمتیا جیانه دکشینن و دوربونا قاتی دا نیشان لسر راستیا کدو گلا ملهوری آهی اوا یکو سینوران دناو برا قاتان دا خورتکه و بلکی او لیسکا لسر تیلا خاپاندنا آشکره بوی بجیواکن بار کتی و دهیله پیوان و نرخن سنجیل هندره جواکان دا با آوایکی گشتی بهشن جبرویه که ام دستهلات دبینن کو کریارن خوین نینی دناب توفن جواکی دا بلاف و شاندکن هنک جوان بونه گریدایی به ایندن و وان گریدایی به ارککی کریتر را دبن جبر اوان تالان کرن و دزیه دکن یاسه که بردوام و اف خرابتر و پیسترین کاره ده دیروکا جواکان دا لگل خزانیه به انجام نوین بارکتی لجیانا جواکان دا تشت وان دهیله کو دروشه که مترسیدار و کوشبریه که تام دابن جیاسه یا گرانتور آکو مافن وانا خلورتی پاراست بو گل او برپرسیاره لسر گندلی بونا ریوه برن خواه و بیدنگیا جماوار هیشتو بو ببا مینا گریه کو بشوانن به آب شوانن خواه دکه او دسهلات یه لدور و دیمنن خال و خارزه دزیورینن تشت کو دهیله توفن مایی آزاریه بکشینن به بلاو بونا برتیل او پورک کرنه او باجار جی دبه جی وک پارستگه که مافیاوی کسی نین بکار خاپاندن و تالان کرنه را دبن و بره و دبن و به گمان کج آلیه کی دن و به چالاکین مرکوژی دن را دبن مینا بازرگانیه به هشبره و ششتنا پریان و کرخانتیه وندابونا مافو کد لنابوان سازین ومری دا جی چلو تفگر شیاربون و گشه پیدانه و جبرکو دستهلات همی بجارده نخوا به هسکرنا پیروی و پسندیتی کدی کربو و هشتو بو بریا میرن اول کو پابندی ویبن با آوایکی کور دما بو پابندبونا جره و بران را پارکی جه پابندبونا جه خاده راه اوسا سرگاه پیرویا تام دنا برا جماور و دسلاتن ویدا پیک هاتی بون جبر ویه که جواق گنهن زورا کو بسرت سپاندن هل دکره جبر کو نکاره دردن خواه فهم بکه جبر وینا گرتنا استخاریا برزبوی بخوا درگه که جدیتنه که رخنی را نایا راوستاندن و آرمانجا نویسا راستین اوا آجوتنا میجیه لسر سرکشی و خاچرکرن لپیش و بنافبونا هناس ده کیمانین خدا به تایبت دما کتبو دناف سیاست و روشتن ویدا تشتکی هزر به تمامی دادگره نخواز دما او هناس برکتی جیانا خورستی به خارو ماربونا تا کسی جنرخ جیانا زلار را جبر اوا بهتر راستی ایشیده یه نفش بروا قناخن جدا دناو خدا و دگو هیزینه گرگاه زانینا امریکی نافکوکی داناسین دکه که اوا روشکه جنرحتیه آن فشار درونیه به انجام دیجایتی کرنه آن نه لحف کرنه
di navbera du xwastekan an du geregî an bêhtir ji meraqên taka kes e an pêdiviyên xwe ne. Lê ew li vir bi wateyê desthilatîva girtinhevî û tîjandinê diyar dike. Dema ku navkokî di navbera her du aliyên pirsgirêkê de çê dibe, a têr û a birçî nîşaneke qatî dûr berz dike, ji ber tunebûna li hevkirinê û hevsengiyê di jiyanê tûfan da û parçebûnên wana li ser malgirtina nên, ewa gihan dibû ji rastiya vê girtinheviya bi ve de. û axaftin li ser pêşbirkê ji bo xelat û şanan ve ew jî diyar e. Dema navkokî duriyên din diyar bike. Pir meraqan aşkere dike li dor hevdû da dizîvirin, li deryaya têkoşîna cemawerî da û hin din armanca wana, sûdgirtina helwestanin û balkişandine li ser giryar û encamên wê ne di wateya siyasî agîştî de. Ji ber ku takes û kom her diçin ji bo vê nakokiyê wek ragehekî cîgir bikin û eynî pirin. Hinek ji wan di rûbirûbûna dervan e. û hinek jî di hundirê Partiya Gelemperî da bixwedan e. Ji bilê gefên derveyî û dibe jî ku her du riwên cuda ji zorenga hundirî va û hundirî û derveyî ve tevderbasbûyî bin bi awayê dijwar û ciyawaz. Bi heman demê zoreng bi dawî ve di navbera du aliyan cîgir dibe, bi hêz û bonga xwe abûne dibin. Ji bo vê girtinheviyê berdewam bikin û bi giştî zorengên qatan dwarê siyasî êlî û holî ve aşkere dikin. û nel hevbûn ewa a ku berz dibe li ber li her meydanê da û di ferhenga pirtûka cîhanî da zoreng tê danasîn wek ku şerekî an pevçûnekî ye an têkoşîn û xebatekî ye, bi taybet dema ew zoreng dirêj û berfereh dibe. Warhiştin berva evîn û wijdaniyan bi gîştî ve ewa wek lêkolîne ji piştrastiya windayê re li felekekê girtinheviyê bêwate rabêj dike û dibe ku zorengê bê berhelîstî bîne holê. Tiştê ku ji mirov re meraqekî berdewam çê dike ku ji vê zorengê derbikeve û li wateyeke din ji derveyî vê giroveriya dijwar bigere û pêgirtina bi evînê ewa penageya dawî ye a ku dikare mirov bikarbîne ji bo xwe ji sêwira hestbûna ji tehlî û tunebûna hêviyê ve biparêze. Projeya zanyarî û reşpêşkirina rewşenbîrî. Vînên takekesan hel û mercên navdewletî diafirînin. Bandor û kiryarên wana, tevgera civa û bûyînên wê
bi derbasbûna dîrokê zef dikin. Berhinde taka kesan civakê saz dikin û dema taka kes çênebin cîvak jî natebite. û tu sûd ji pîrozkirin wirhetiya me ya bi guman bi cîvakê ve wek diyarbeyeke mirovî nîne ji ber ku ew bi rengekî jêrengan gef li ser heye. û yên bergiriyê li nirxin wê dikin dîsa jî zanyarin, xwediyên name û tewriyan. û kesên yên xîlîka wênegirtinên nimûnî li xwe kiribûn û yên bi dû pesinvaniyên kesayetî ezî ketin wana riswa kirin. û dema ti rastiyeke bêsînûr nîne ji bilî di hebûna bêsînûr û zanebûna bêbenda û gihîştina mirov ji hewildanê xwe re ji bo baştirînê dirêjeyiyê va girêdayî ye. Eger çi qas kedên mirovî bêne hevdan û peyketin bi dû zanînê rizgariyeke ji cîhanê ra ye ji çaxên zorengan, ên têgehên perçekkirinê kedî kiribûn. û civakan tarûmar kiribûn û sîstemên şaristaniyê berve dîrokê hilweşan dibûn. Ew sîstemên avaker ên balabûnê saz kiribûn û bûbûn rûnîgeheke tîrêjî pêşdar berhinde kesên yên ramanên nû wana dengas dikin wê nikaribin kiryarê baş û nû bipejirînin. Ji ber ku hezkirin qapûşka nihadî li paş hinek têgehan e ku timî hêviyên zanyaran ji bo jiyaneke nûjem asten kirin. Zanya îro parêzvanê çi avabûneke hindik maye hilweşe an wê bêxwarê û dema diyar li ser celebdarî hatiye bicîkirin. Ne li ser tengbûna dîtinê li gelên navçeya dewlemend berhinde, hebûnek ji netewekî re nîne bo wateyê xweyê rastir yê arast ku rastiyek heye netawan aşkere dike û girêdanên wana bi cîgehê, zimên, ol û cîranbûna dîrokî û nijadperestiyê ji encamê ramanekî dûrker e û gûşegîrbûn ji berhemê ramanekî naye guhertin û bi girêdanbûnê ve dûrpêçkirî ye. û hebûn welatê mirovê zanyar e û evîn nasnama xwe ye û zanebûn ji dûza xwe ye berve ramandineke saxlem rê dide ji karekî saxlem re û dibe ku derdê gelên paştemayî ji têgeh û nezaniya wana be û dijminatiya wê bi pêşveçûnê re berhinde Victor Hugo dibêje dema nezanî diqede azadî dest pê dike. û weteya hebûna nezaniyê berdewamiya sîstema serkûtkirinê ye û cîgirkirina sitemkariyê û layanên wêna ji gendelî û hilweşîna reweştî û ev yeka baş di sîstemên cîhana erebî û rojhilata navîn da diyar dibe. Hilavêtina zanyarî bêhtir e bi ramandin û tevgerê û di jiyanê da hinek rawestgeh hene di diyarkirina gotûbêjê û ji bo ku zanîn di me da bi ser keve divê em bi nirxên hişmendî û hezkirinê ve wekî yekgirtinekê bêne girêdan û hevdilî bê pîvanên hişmendî dergeha lawaziyeke serkêş e mîna pêla xwestekên har e û mêjî bê hevdilî û rageha wijdanî pira
ازیەکە یە bi mirova diçe ber ve tunekirina destkeftîyan û alavên giryara tevgerî a ku mirovê çêker afirandibû şaristaniyên mirovî şîn kiribû û hatibû naskirin bi rastiya civakî a jêderê xwe heyîna ku em jê ne birêya danûstandinê ye û ewa pêşveçûneke gewdehî ji pergalê alavên hebûnê ne ta ku gihabû pergalê xwe yên naskirî û bîngeha avabûnê ew hebûna karlêkir a bi pergalê xwe da. Zanyar ew mêrin meydanên cuda ne û xwasteka wan ku hêza giyan bi berdewamiya hişûlaş vabê qemitandin di afirandina kiryarê dezgehî de yê kiryarê serkeftî tîne û birêya sûdwergirtinê ji rêbaza bizaftinî û zayanvanî yên li ser vac û çalakirina wê cîgir dibin. Naxwe zanyar ew mirovê ê bi dîtina xwe ji kesayetkirin û têgehên teng û dorpêçkirî di parçeyên pirsgirêkan de pêşketiye û bi nemayên wî ji yekbûna hebûn û pêwîstîbûna parastina wê dibişkive. Birêya belavkirina felsefa evîn û guhertinê û guhertina mirovan ta bibin nîşanên zanyarî birêya têkbirina nezanîkirina xelkê bi avakirina konfederasyonan yên partî rêxistin ku mele û saziyên cîvaka sivîl li xwe digirin û jêbirina cudahiya keleman di navbera gelan de ji bo gihîştina ji komên zanyarî ta ku bîngehekî saxlem ji sîstema zanîna mirovî ra saz bikin. Ji ber vê yekê giringî û pêwîstiya damezrandina hêzeke leşkerî heye dewletan li xwe digire yên ku terorê pêk nayînin ta bibin mertalekî bihêz li hember teror û tundiyê. Destkeftiyên mirovê hişmend ji neman û têkçûnê biparêzin. Ta ku destkeftiyên mirovê hişmend ji neman û têkçûnê biparêzin û têkoşînkirina rêxistinên terorîst di heman rengên xwe berhinde artêşa zanyarî dixebite bihêzin xwe yên pisporî û teknolojî li ser têkbirina sazîkerê mirinê û bergiriyê ji mafê mirovan û belavkirina aştiya cîhanî. Artêşa zanyarî ew birca spêrkar e û serkeftineke ji mirov ra ye yên rastî binpêkirin, birçîbûn û dorpêçkirinê li gelek deveran tê û parastina zarokbûnê ji ber ewa bedewtirîn tişt e li hebûnê û saziyên yên beşdarbûyînê di çêkirina biryarê hildigirin beramberî wê pêdiviya xwe bi ageheke zanyarî û bedewî heye ji bo rêvebirina jiyanê û ev yeka geregiya xwe bi kanîbûna bargirtina berpirsyariyê heye a ku dikare kanîbûnên xwe yên nenormal piştrast bike ji bo peywendiya reweştî û pêkanîna hûstetiyên dawîn ji komkirina zanyariyan yên alîkariya me dikin ji bo rastkirina kêşeyan û qedandina wan bi rêya danîna çare û berdêlan û baweriyên bîrdozkirî li pêş afirandinên nû kelemin û zanyarîbûnî nûtir û bihêztir e ji zanistariya sexte
yên li binên wêranbûyîn û bêregeziyê da bîrovebûyî mabûn û zanyar di kiryar û dîtinê xwe de aşkere dikin ku ew riwê spîtirînin ji berdewamiya ramanên jîr û rastî direseniya xwe de berdewam nûbûyî ye bi hebûnê ve yekgirtî ye û encamê rastiyê bi zanînê tên naskirin û zorenga rastîn ewa di vekulîna gotûbêjin jiyanê ye û zanîna her tiştê ku tê li ser lêkolînkirin bin rehniya lêkolîna zanistî a ku naveroka heyînê aşkere dike û diyarkirina jê derin vîna a ku zanyar distîne ta ku ramanan sererast bike nifşek dû nifşekî û pere destikeke di destê zanyar da û jê re nabe kûle ji ber ku wê di avakirina bedewbûnê de anî ber dike û hişyariya zanîbûyînê bêguman li rê de ye li dergehên şaristaniyê dixe yên vedibin ji bo nizgîndana birizgarbûna cîhanê ji qonaxên sitemkarî û koletiya ji pere re û zanîn ew armanca bilindtirîn e a ku bi mirov bilind dibe ta nekeve dibinê riswabûn û girtîbûnê de ji ber ku her duka xirabin ewa berketina bedewbûna berzbûyî di zimanan da ye yên dibûn destpêka vekulîna danasînên evînê di nav gelan de û diyarkirina wan ji mav erk û azadiyê re û rizgarî bûn ji dîlgirtina demborîna serd erkekî zanyarî ye û azadî ji bo têgihiştina hebûn û qestkirina bedewiyê wê û qestkirina bedewiya wê ewa hewildaneke ji bo rabûnê bi şaristaniya hişmend be. Daxwa evîn hebûn û zanîn encama rizgarbûnê ye ji gelek têgehên dijminkar û teng û wateya hebûnê timî hebûna evînê hebûna zemînê hebûna xwedê û birêya van berpalgan seyrana mirovê hişmend li bajarên zanînê dest pê kir û eger alûziyên gelan di nebaşiya rêveberinê û gendeliya bijardeyan da dûrpêş bibin lê zanyarîbûn ve xwendineke ji bo damezrandina bijardeyên şarezekar ji bo rawestandina ev alûziya lerifandî û hatinên yên di hebûna bedew da pêdiviyeke xort te divê jivînên zanyar û beşdarîbûyî ba bi dadmendiyê bawer bibe wek bîngehekî ji bo gerentiya mafan ên ew jî merjên sereke ne ji bo guhertina demokratîk û pirjimarî bîngeha cûrebûnê ye û tiştekî ji pêrewiya bi xwebînîkirinê çavkar ve nebaştir nîne bi guhertina mîrên cengê û çeteyên wêrankirinê ji hêzên desthilatdar hurmet nadine çi bi nama an yasayê tenê jêra girîngin di fermandariya xwe de serdest bin û malgirtin û ketxariya hatinan bikin bi berdewambûna pêşkirina qurbaniyan ji laşên zanyaran ên qurbanker ji bona tevahiya hebûnê ji ber ku desthilatdar bi kiryarê xwe yên çetîtî mezintirîn emraj ji serkûtkirinê di dîrokê da berz kirin û bi dadgehên sûrahkirinê li hemî deverên heyînê hatibûne diyarkirin di dema zanyaran her timî dibûne beranên qurbaniyê ji bo pêşveçûna gelan û afirandina geşepêdanê di pêvajoka wê ji bo xweşî û pêşveçûnê. Bergê zanyarî ew berga balatirîn e ji bo dûbarekirina samanên heyînî ji nişteciyên wê re
bi têkbirina hişmendiya malgirtin û ji hevxistinê û ev birêya salkirina rêveberiyên zanyarî pirjimarî dest pê dibe û li ser hevparîbûn û li duheviyê hatibe damezrandin ta ku bijardeyên gendel negihin û ji vir em dikarin bînin ziman ku rabûna bijardeyên tundrew a olî yên ku hinek dewletên mezin piştgiriya wêna dikirin li cîhana erebî dewsa siyaseta piştgiriya xwe berê ji xweseriyên wêna re ewa mîna belavkirina nezanî û tundiyê ye li ser wê ta civak ji paşverûtiyek ta paşveçûnekê ve bêne veguhêstin û ev yeka dibe ziyan pexşiyeke gîştî li ser tevahî cîhanê. û me tirsî gefê xwe li ser hebûnê teva ye û her wiha rabûna vîna gelêrî a zanyar rûdana terûrê kêmtir dike ta ku ji derbayê giroveriya zorenga pêşî dernekeve û belav nebe û li deverên din ji cîhanê newin veguhêstin. û serdariya cîgirbûyî di sîstemên fermandariyê de bi encamê bihevketin û tundîkirinê li seftî û desteserkirinê û girtina dev cîhanê birêve biribû ji zêdetir jî girtin heviyan ên ku gelek pêvajûya gelan dereng xistibû û jê re dibû kelem ta bigihe numûna cîhana sivîlbûyî a ku zanîn avabûn û bîraweriya aştiyane xuyanî kiribû. Ev yeka bi heman rewşê xweşiyeke herdemî dafirîne. Dubere berhemkirina hişmendiya serdar ji kêşeyekê dertê bi pêmabûna hişmendiyeke bêcan naye mezinkirin ji ber ku ji ageha zanyarî dûr e û ev bixwe hinireke hestiyarî navenda wê hezkirine berhem dide û ramana zanyarî têgehên yên jîniya ramanê çalak û afrîner kelepçekirî dike jê dibe. û siyaseta li cem zanyar pişt mêr encam girtin raman û xazeyên wêne û neberbaşî. Xazeyên wêne û neberbaşî. Nexwa zanîna a ew zanista karîgêrkirina evîne û ew yê ku em wêna binav dikin parastina rewişta xuristî ango vegera li Sûriştê ye. û nebaştirîn tiştê ku kiryarê ramanî a nûjen bicî kir ku ew şîrova evîn biçûk û qelstir kir ta hîştibû tenê huş û sewda be di henans da wek hez be lêbelê evîn nûnertiya tevger û têgerînê li hebûnê dike em li gel wê têgerîn û bandor dibin û ev pêvajûyana evîn saz dikin. Ev yeka dihêle mirov hez bike, biafirîne û nas û pirs bike. û evîn yekem dergehên zanabûnê ye dema felsefa mirovî rûnî da bi nivîsekê li ser deriyê yek perestgehan li Esrîna ey mirov xwe nas bike. û evîn diyar bû birêya zanabûn guhertin vebûn û pêşveçûnê û bi encama ketina me di xefka çêbûyiyan û tijîkirina sixbûyî û têkalîna li dûr dubarekirina ramanan û danîna pîrozkirinê li ser wêna ev yeka hîşt ku em ber ve bêcanî kevirbûn û parîsvanî û girtinê biçin û ev derûniya afrîner û çêja wî têk bir û her wiha rêber û dilgermiya wî û siyasetvan û dîtina wî û afrîner birêva birûbû li xwebînîbûnê ji bo ku lawaziya xwe berdewam bike
و بزا لپی لیلان کرنا نکن بالا جه بجارده گلان بریا پیش کش کرنا و جه پسن و سلوگان پوچ تشتی که هشت پیواجوی آرامانیار سرسما ببه و هشت بو در روشا سرنگون کرن بوز بلندی و ستمکاری دا بجی و حسبونا خدام بونا تا که کسی آدیار دبه بدی منه که خویان در رژیمن فرمانداری گلن پرده و هندره ریوبرین پارتین رادیکال و انجام بوبلاتن وینا بهتر ده چاخ هر دو جنگ جیهانی دا دیار دبه به هلوشینا یکیتیا سوفیت و بداوی هولدان روخاندنا ملحورین جیهان عربی ملحورین جیهان عربی ده پیلا بوهارا عربی دا پروژه زانیاری نجه وینه که در ویده سپاندن تاکو بکوه ده برجواندیا هیزن مزنترین یم کو دوار سیاسی و آبوری دا سردستن بن درشمن آزادیان و گوهرتنا دموکراتیک لی اف پروژه جه پیک هاتا شارستانیا روشنبیری ین ده آست گلان دا دست بید به چند تایبتمندین جهبونی وینا زانیاری آساغلم لجم گلان برزدکه به پاراستنا تایبتمندین خواه بزانینه و پاراستنا هبونا ولید و حسکرنا خورستی آکوستونا خواه زانبونه جبو سرمدیا هبونا بدو و الهبهاتی و جواک لگور ازمون و سرپیهاتین وینا دکارن زانبوین بلاو بکن دما به پیک هاتن خوین روشنبیر را دبن جبو سازکرنا بینگه ها خورستی جرابونا سازیان و به وی آوائی همی تا کسن خوین کارکر دبنه هیزن زانیاری برهمدار به ارک و مافن خواه لسر همی آست و درباران یکسان دبن پروژه آزانینی جعالی هیزن مزنترین و سردست نای سپا کرن و وصا ببه پروژه کی ویرانبوی لسر ندادی و سردست بونا لمیجی بیجی کرن و افجی رید ده مالگرتنا هاتنا لیزانبون کلیتاوی باوری به گوهرتنه پیشی و ده فاندناوی مینا بنمایه که کردهی سرداریا نرخن تا که کسی ین تنگ سینو داده که جبر او نرخن تنگ لپیش آزادیا خورستی و دادمندی دبونه کلم و هاتو بونه ناس کرن به لیبرالیا کوین شوپی یه سردست کرن و کدخواری جیگر کربو به دست خستنا هاتنن گل و گرانتی تیا نزانی کرنا وانا جبو ده آلوزیا بدو هفدو بمینن دور پیچ کری زانیار هبون ولاته کی گشتی جخارا دبینن هبون نتنه ارنگاری کسی نور داره بسی نورن نگار کری بسدما جنگ و هف پیمان دیروکی و بوینن تالان کرن و سردست کرن لسر ناوندن استراتیجیک دا لی او هبون بدو بون بجیم بون و گشه پیدانه هم بیز دکر و ده فلسفه آکو اوین و زانونی آرمان دکر و جه یکیتیا کریاره رامانی بکریای کردهی و دست پید کرد او راپرینه که لسر تیگهن ادنگاری آجی گربوی و دیار کرنه که جنرخن یک بونا هبون و زانبونا ساده او میجیه که گشتی و پیشورویه جه مروواتیا ساغلم به باشیا راماندنه بنیاد که او یکا مروف بریواده به لارمانج پیک آنین جه برنا دور کرنه دست هلاداریا تام و نزانی کرنه این بیجانی رامان
و رش پیشکرنا روشنبیری پیدا کربون. جوتبونا از و دن سارتر مقاطع دبه کو آدن بکه دوژه جبر کو مروف نکاره خوش پرس و ایشن خوارزگار بکه لگلوه ده هبونیه دا به دریا دا دچه تا آدن جتا کس را کلمه کی ببینه و به همان دمه زانیار کده که ده بن سها چو گوتاره آن دقه کی جه کسی ورگرتی را دکه جبو کو کشه هبونی آکو تواهی ریزن جیانا ما کم خوی دکه به بلگه بکه نخوا مروف آتکی تنه بجاره خوا لبر هبونا را گهاندی را دکه و انجام بجاره و سرساغی خوا لپیش تشت و دوخایان دا حل دکره و هر وکی کو آدن جتواهی بردوامی جیانا مرا کلمه که نمونی ساز دکه لی امجه را دبن دیندار جبر کو اوا خلقا گرینگترینه جه خاناسینا مرا و چوانیا ام به دستوی ده جیانه دا ببن. گوتو بیجیا همان و دن دریبازا گرینه جه کشین هبونی را و زانینا آم حتی چر را داید کارن سوده جه ورگرن و دبکو هبونا ایش دبیر مدا به نرینا میا گوتو بیجی و تف درباس بویی به جه مسوگریا ریزا جیانا کلسر پیش و چونه برو داوی هاتیه آوا کرن لیبله ماینا دنبورین دمروف دا قایم تره و لسر باندا تی خویا کرن و دما ام بحثا سار تردکن و گوتناوی تینن زمان دما گوت کو آدن او دوجه ام نیشان گرنگ جه دردخینن و لور سار تردشانویا خویا بناوی رونشتنا نپنی دبیجه دوجه او کسانن او کسین ین هول ددن که بازا جیانا خواه بجی بکن و هر وها جبو ما بکلم و زحمتیان و بتمرینن و کده کی ددن کدریا مدا آلوزیان بچینن و هر وسا هولدانا آفرینری ایکو ام دهندرن خدا رونی دکن ری دوز دکه جگوتو بیجا از او دن با آوایکی پر دیار بوی وک میناک دما ام دبیجن کو دلدار دخوازه هناسا حسکریا خواه به هناس خواه تو نبکه دما کو دکفتکا دیمنا ریالیستا امرامان دبینن کو خواه لدو هفدکه جبو کو ریبازا خواه ساغلم دوری دیتنن وجدانی انزندی چه بکه و بگومان مراق جبو چاره سریه و نیزکبونا جواج جبرکو جیان تکلکه جته گهن نتبتی و او خونن کو تینا مروف و پارکی جرامان بوناوی دبن دهیلا کو هناسا آفرینر هول بده جدل تاب راستیا آفرینری بگهیجه خوشیا آرمانج بوی اوا سازکرنا رین بکیر جه هفراز بونه بتیگی هیبونه که باجگرتی یه جپسپوری آجوک اوکانی بونن تی انجام دان اموانا جه کلکا و گرتهویه پفدگو هیرن و دمجارا هولدانا اوین کار کوبو پارچه خویا دم و بیک ببه و اف مینا پیواندیا آفرینر به آلاوین هین جیگه و کشین و به آفرینریا خورا و به گمان افتشت بیکتی به پیواجویا تیکلبونا کوملگی لگلوان پرسکریکان تا به کدگه بهید جبو آفراندنه تیکلبون به بیر را نوک او تیکلبونا بیک هاتیه ده پیواندیا اوینه دا ده ناو جنومیر دا لیدما او تیکلبون بیکتی اویندار کسایتا هسکریا خواون داده که و تناهیا ازا خواه دگرینه ام دبینن که او ازا بجارین هناس ده پارچبونه دا دیار دکه و گراویا بردوام جچارا نوسان را جبو روشن ین دنبورین نیوی دکن و بروا پیش روژه و دچن
و اگر کو اوین آنگو مراقا مبه کو ام hez bikin ewa jî çûna me ye ji bo vekolîna heyîna pêşveçûnê ye ji bo baştirîn ra bi xwestina xêra dûrtir bi navê wê ya rastîn û pêjna afrênerî bi tevahiya xwe bêhtir diponîje li kêşeya henas û din wana bi eynî demê pesend dike û hewldana henas ku xwebiyê din ra bi yek bike bi awayekî wijdanî ango ew ê din dixwaze hezkirina me bi wateyê ku pêdivîya xwe di wê de dibîne bijî di vir de bedewiya hewldanê pêk tê û her wiha mercê afrênerî bi gera li jiyana yê têda zanyar pêş dikeve çêdibe bi rêveçûna xwe bi vê pêla civakî ra berva rastiya hebûna a ku bi bedewbûnê da rizandiye tevî gotûbêja pevçûna sazger li her koşe û derbar da û serdestkirina wî bi hemî rêgeh û meydanên cuda êdî hebûna evîndar li pevçûneke berdewam da ye wek her hebûneke din û hîndî em di henasê xwe da birêya eynikin hebûnê biramin her ku wê rastiya me ya bedew bêhtir diyar bibe û birêk û pêkbûna û li hevhatina xwe li gel siruştê wê berfirehtir bibe wisa wê hezkirina bedewbûnê xerû be û ji pend ra numandin be ji ber ku pend lawê bedewbûna ku di hebûnê da cîgir bûye û pêzanîna em bi hebûnê pêk naye bê ku em derbasî rakêşeriyê nebin li vê cîhana ku bi nepeniyên xweşiya bi seyr cîteng bûye bigerîna di nav ferehiya wê ya bêsînor da ta ku em xwe binasin û her wisa hebûn yê ji me ve xuya dikir wekû bihuşteke akincî tiştên wê yên veşartî aşkere nabin ger ew pêzanîna takesî nebe û ewa ez e eza a dixebite ke dide dixwîne û li çûnxaran da digere ev rastiya pêkhetina zanyar çê dike ji bo rizgarkirinê ji baskên têgehên kevirbûyî û mirov wê bi xweşiya rêvebirinê ji xwestekên evînê bîr nebe eger bi bûyerên dem û cihva di cêwîbûna wana da nerame ji ber ku nepeniya bedewtirîn bi vexwestina aliyên girêdayî bi huner û zanistên mirovî ve û her tişt dibişkive birêya gotûbêja takes û siruştê di nav jîndaran da û xuyakirina ew civak bi saya hevgirêdana qayîm di navbera tevnên afirandina saxlem ê di heyînê da niştecî ye û di xwasteka henasa takesî dilêgerîn afirandin û ketina hundir bi kurahî berva bedewbûnê û rexne jî pareke biserîbûyî ye ji pêvajoya afirînerî û ewa hevdistiniyeke din e û rûweke beramber e ji gotûbêja takes û siruştê hebûn û jîndar afrînerê deq û pêda çûyî deqê felsefa û şîrovekarê wê van cotbûnên beramberî hevdû demsalên hevdû yên kêm temam dikin ji ber ku rexa ji deqa amadebûyî dixwe ji ber ku rexne ji deqa amadebûyî dixwe û nirxa afrînerî bi giştî diyar dibe dema pêda çûna şîrovî û ponîjî di nav wan da û her wisa li vir nîşaneke girîng e ji kesên yên li pêş me û jiyan û ramanbûnên me da dibin kelem ji ber hebûna wan dimîne ew dojeha fortayî ji hemî tiştên yên di jiyana me de ne ku em wana birêk û pêk dikin û bêguman ew kelem di navbera henas û ponîjîna tam da dibe asteng
و هر تم دبا دوجه و شرودی به سدما هبونا کسندن ین کدن مروف جبو پاراستنا روانه و ری خستن کرنا پیدیوی و پال نرن وی هزر ناکن و نخمه جبو وان او بدوبونا آکو دچونا ناف سروشت داهیه. و سود ورگرتن چه تایبتمندین بدوبونه. اف هیشت کو هرس و دلگرانی ببا انجامک کل همبر هیزن کریتی و رش پیشکرن رادوسته. این برانبری رامان خون و خواسته کن ما درنگین کرنا جیانا ما ببدوبون رامان بون و زانینا هولدار بسکنه. گوتو بیجا هبونا آفرینر لره کلما مرووی دا و درد هیی لجم بردوان بونا آفراندنه و پاکیا ویا دما امسار تار دبینن کو درد دیه دن دا دبینه و هبونا ما وک هناسه بارکی بسر دایه و سار تار دبیجه بلی او دنه ازا کو نه ازا و جور او دیتنا زانیاری پیکتی بروا هست کرنا بدوبونه و کتنا دناو نیشانن وین گرم دا و ریوبرنا سر آلاون برگری ددامه تی کرتاس کرن ده مقاطبونه دا لرخ توفکه و بدوبونه بندست و دوردکه چما گرتهوی لور براستی مینا آرمانجه که جزورنگه یا اوا گوتو بیجیا هبونی دیار دکه جبر کو دو توف هنه توفکه تنک آفرینر جیانا خواه بره وادبه بریا پشت به بست کرنا خواه بجیانا خورستی و تشت کدناف دا مینا باوری و کومک یاسه بریا وی جیانا نمونی تی ریخستن کرن و اف رفتارا لیکولینرن جیانا گلک آرام و واته دکفتکا خوسر دایه برانبری وی توفکه قزنجی هیه با مالگرتن و دسهلاتی باوره جبر کو او بنگاها وی توفیه و جه سرپرشتیا ویه و بدوبون د سبارت وی اوا بدستخستنا تشتانه و دیارکرنا بدوبونه و دیارکرنا بدوبونه اوا د قزنج کرن و دسهلات دایه نخو دو راگهن جهفدو جدا هنه به برباوریا لسر بهانه یکی شروع وکرنه کره زمانی به شروع وکرن و را وکرنه پیوانه ام دبینن کو جیان نای جیان کرن جبلی لسر سرگاها پیشبر کو بلی خبونه ده پیشته برنا ریک لسر ریکه و هر وها لیسکا آشکره لسر تیلا ماینه جه کسی هیجا ترینه. گربونا آفرینری ده هفکتنه دایه لگل زیرکبونا قزنجی و خواستکن تواهی زانستن مرووی کو ام لمروف دگرن. جدر وای هاوی را زانسته و ایگره دایی ببندن هشو وی نگرتناوی و هر وها دوری خلبونا وجدانی به همت کرنا لسر وجدان وکی پیوانه کی جسر راست کرنا ریزن چوت ای مرووان لقناخن خوین دیرو کی دا این داگرتی واتا و فیر کرن پشت به بست کرن دما رامان ابکار آنین جیک جدو و گرتنان آن بنگه کرنا هشمندی آن وجدان بیسینور آکو بزانین باور نابه کو او زانین دکاره دناوروکا خدا همی تشتان تی بگه و جور سارتار دگه انجامه که کتنبون و وقتاندن و دورکتن دناوبرا ازو دندا هیا. جنگن بسر رژیمن روجلاتا ناوین داتین بگوتنا گوهرتنا سیستمن وی ده اینی دمه دناوروکا خدا گوهرتنا ایشه بروشک داگرتی قربالخ درو و توهوی دراجه. نیشان ده که گوهرتن جدر و نای سپاندن
لێ vîneke cemawerî jî hatî li pe ye. Ji ber ku têgihiştin bi pêwîstiya guhertinê ew pêdîviya civakan e. Lê hêzên derveyî ew bi deziyên vê lîstûkê wek diyar dibe dilîzin. Bi gurkirina zorengên yên nayên rawestan û aramkirin û rewşa siyasî a bi agirên sîtemkarî û destwerdana derveyî dûrpêçbûyî ve. û berketina vê kêşeya qewimî dikûkin civaka destgirêdayî bi zincîrên serperestiyê û belavbûna derdên desthilatê disaziyên wê da. Ewa cihê hêviyê ye di pêvajoya berhemdana deqa afrênerî û hatibû piştpêbestkirin ta di jiyanê da beristir bibe birêya ramana a nûnertiya çareseriyê dike. Ev ya parekî giring e ji deqê, ji raberbûnên helweşîn û parçebûnê û nediyarbûna pêşkerê û çi berketina li cem asta gewdê û tiştê şanî li gel wê a din dibe mîna çi mijarê an tiştekî. Lêbelê di rewşa dîtina derdê civakê divê em destê xwe deynin li ser duriyên wê ya derûnî û encamên rejîma zordar di hundirê avahiyên wî da û qerebalixa ku tê da çêbûye li gel şerên derveyî û axaftin li ser vê dirêj û alûz e û di cengê da pêkanînên şahiya aram kêmtir dibin û ramandin li cihên wêranbûyî zehmet dibe û jivan mehnedîtina li ser binpêkirinên yên di dilê bîr da jîgir bûne dibin hemî rojeva axaftineke bi êş û hemî rêne ji dermankirina rûmeta binpêbûyî ra bi destê qamçiyên serbir û carne jî ji sedema cenga ya destara xwe dizîvire ta dilaraman bikuje li dema ku dîmenek têgirtin ji xerabtir guneheke nûh dîtî. Em dibînin ku li ser derdê jinê li cengê de tê tîrkirin ji ber ku ew hemî encam û bûyerên cengên yên mêr çê dikin dikişîne û parastina jinê ji birîndarên şer re bi ewlebûna berzkirina peywendiya mirov bi cih re, têkiliya wî bi a din re û dîtina civakê ji jinê re ji ber ku ew jîndara herî ku sertbûna cengê hildigire. Ev dihêle ku em li bûyerê binêrin bi paldana li ser danûstandina mirov pêra wek wateyekê ji wê têkiliya di navbera ez û bilî Sartar li vir dibêje. Ew têkiliya di navbera ez û din peywendiyeke tiştbûyî ye heta ku her yek ji wan bi a din ra wek gewdeyekî an mijarekî didewdistîne xwe bi wî ve bi ti awayî girê nade. û çavdarîkirina bûyerê ewa lêgerîneke ji vê gotûbêjê ye bigîştî û her wiha girêdana rûberûbûn û girêdanan di nav wan da berz dike û wateyan ji van beramberbûnên wanava berevajî dike bi derxistina temaşevan ji panava ponîjînê ji ber mirov aliyê diramî nabîne ji bilî rêbaza gotûbêja henas û adin ji ber ew rewşên mirov û qonaxên wêyên cuda li gel beramber diyar dike û naveroka vê girêdana ramanî ê cêgirbûyî vedikûle li paş berzbûna temaşevan û danîna helwestin zindî beramberê rodanên çêbûyî li civakan da û çarenûsên wan awayên ramandina wan û alavên weşandina pîrtûziyên wana jî kontrol dike û bêguman ku peywendiya cihî di navbera gotûbêja cotbûnan da û tiştê di navbera wana da ji peywendî û kelemên dijberbûyî bi cih re ye. Lê nivîs vê gengeşa li ser encamên gotûbêja berdewam li hebûnê da diyar nake bi qasî ku hewl dide baca serpêhatiyên mirovan veguhêzîne di çarçova rêbaza danûstandina hûrbînî ji zanistên mirovî ra bigîştî ji ber ku mirov dike bine û armanca bingeh ji kiryara hebûna xwe ra. De em bi gotina
یوحنا جی استو زینجار برامن ده پرتوکا ویدا آب سرناوی چما ناونتوان دچنه شر. هر دو آلی و ببیجن کو سنج او بهانا شر وانایه. و هر وها جی بنگها واجی جدست پیکا جنگیت پشت پی بست کرن لسر نرخاندنه که پر پیدا چوی جه گش بینیه جه انجام شر برینداری و لیچونه و لسر وینا گرتنن شاش جه نیازن دجمن. بکابلیستن او جواک لتونیلا هلدیر که نه آشکره بوی بروبو و بریوا بر تابه به ایزن جه چافکاریا خادین آبوری و مافین وان. و اف مدهیله که ام وگرن سارتار دما گوت از برکتی آدن نابه وکه او بویه لی برکتی وید به وک او دبینه ده چارچوفا ورز سرپیهاتیا خویا تایبتا. دیوی واتایه کو نرینا از جبلی را نرینا که کرتاسه او تیور بویه تاوی کو او دیتنه که سرویه لسر گلک جورین هستی جی گرد با و ناکوه کراهین بلی بریا نیزکبونا جیرا و هفسوجی بیرا. ناواروکا پرسکره که اوا بردوانبونا زورنگه و پیشخستنا دفدانان لیین دنن ده چارچوبا نچاره سریه و مرو ووسا لدو هفتین جبو بباواریان بگرن لسر حساب دامن دلیتیا هندان. اوسا سردستان و پفچونه گرتر دکن لگوری برجواندی و اجنیده خوا اوسا دیتن روبرو بلی براستی وکی کو سارتر دیتبو کرتاسیه. بواته کو او تورایه دیسینورا از ازیا کردهی دایه ده هیا خوادا به او باورین این وی بریوا دبه گریدایینه.